Halo guys, selamat datang di channel Ilham Martial bersama aku Ilham sebagai host yang akan menemani kalian di dalam game yang berjudul apa ya? Judulnya gue lupa. Judulnya apa ya? Marvel Spider-Man Miles Morales. Let's go. Selamat malam gue ucapkan buat teman-teman yang nonton live ataupun buat teman-teman yang nonton replay. Kita absen dulu. Ada Samuel, ada Rizky, ada Good Game, ada Dio, ada Rojak, dan ada Rojali. Let's go. So guys, buat yang kepo ya, seperti apa alur ceritanya, and let's do this. Absen, gak usah absen lah. Malam bang, malam jal. Aku bang, halo Harry Toyota ya, Toyota is back loh. And let's do this teman-teman. Welcome, selamat malam guys, to the game bro. Let's go. Lagi energi dau gaham, gang. Aku lagi sangat amat overpower loh ya. Aku sangat amat semangat. Tinju. Uppercut. Yes. Gue lagi sangat amat super power nih cuy. Full gimmick ya. Gak usah absen kata Rojali. Oke. Halo bang, halo Rikim. Selamat malam. Enjoy the game teman-teman. Di jam malam kita memainkan. Kalau saya absen, halo Nurul. Kalau gue nge-crash lagi, bakal live ngomel lagi kah? Maksudnya gimana bang? Lu nggak pernah main game ini bang sebelumnya bang. Ini lu pertama kali main game ini. Sebelumnya lu nggak pernah bang game nge-crash atau gimana pun. Lu pokoknya pertama kali main game ini bang, kata Rojak. Ya emang Rojak, gue tuh pertama kali main game ini Rojak. Oke teman-teman, by the way, Baswe ya teman-teman, gue di sini udah translate ya menjadi bahasa Indonesia. Pakai mod bahasa Indonesia dari tadi ada tuh namanya tuh MCMGS AP deh gitu, gue lupa. Oke, let's do this. Kita kok load game bang? Kok load game bang? Kenapa itu load game bang? Oh jadi gini guys, gue tuh main sampingan teman-teman. Jadi di luar streaming gue tuh main sampingan gitu. Oh ini. Gimana sih cuy? Bentar. Oh astagfirullahaladzim. Gue panik, gue kira gue harus lanjutin. Oh hell dah bro. Oke, kita pilih permainan baru. Levelnya ada noob, ada normal, ada amazing, ada God of War. God of War itu nggak mungkin teman-teman ya. God of War itu nggak mungkin karena ini game Spider-Man ya. Terus amazing itu ya boleh lah. Gue juga amazing orangnya. Normal enggak, gue nggak normal. Noob. Gue tuh anti noob ya. Jadi kita akan pilih amazing. Sebenarnya gue mau God of War teman-teman, tapi ini bukan game God of War gitu levelnya kan. Kalau God of War beda lagi gamenya. Jadi amazing aja deh. Subtitle nyala dong subtitle. Tampilan grafis ya udahlah begini aja lah. Mouse bla bla bla. Gas lah. Gasken dia bilang. Gas. Pokoknya hari. Halo Kaleng. Belum tamat juga kayak ini Spider-Man baru. Halo bro, halo Febri. Halo. Welcome ya teman-teman ya. Jangan lupa di like dulu guys. Sekarang tiba jalan 125. Anjay, keren gak guys? Udah bahasa Indonesia cuy. GG Gimang ya. Nyupir keretanya yang bener mas, bukan kocak. Gila musiknya aku suka banget ya. Gitu cuy. Aku terjebak di markas kampanye. Walaupun terjemahannya gak jelas gitu. Bisakah kau mengambilkan bahan makanan untuk makan malam? Aku akan mengirimkan. Oke, tentu saja bu. Emot begini kata Miles Morales, nggak ada sopan santunnya. Emot begini loh ya di WA-nya gitu. Oh iya baby. Enjoy the music guys. Rio Morales itu siapa? By the way Bas wey. Wih, ditolongin sama dia cuy. Ayo bang, naik bang. Ayo abangnya sekalian. Naikin abangnya sekalian. Bahasa apa itu? Bukan bahasa Inggris tuh. Anjay, mantap ya. It's so cool. Apa nih? Oh my god. What is that? I got you. Hey, thanks. Mural teman-teman ya. Mural. You think you're gonna add that new Spider-Man too? New Spider-Man? Yeah, maybe. Original's just my guy, you know? Yeah, I know.
Hey, is Teo's Bodega around here? Theo Bodega tuh siapa lagi Theo Bodega? Thanks. Beautiful work, by the way. Yoi dong. Maybe leave Terlatih, a little cuy. room for the new guy. Gila, anak buahnya ini coy, Leonardo, bukan Leonardo, tapi namanya guys, yang pelukis terkenal gue lupa namanya. Mural, itu namanya mural ya teman-teman. Kalau bahasa sininya mungkin graffiti kali ya bahasa Indonesianya. Convoy berangkat lebih awal. Oh, kata si Peter Parker ya. Si pete. Ayo berangkat dia bang. Apa itu? Cewek berambut ungu. Mau kemana dia? Oh my god, Peter Parker, yoi. Wih, itu tempe bukan sih? Kok cermin tempe bukan sih? Tempe namanya ganti-ganti mulu anjir jadi cermin cuy sekarang cuy. Oke. Wih. Oh. Spider-Man versi baru kah? Oh my god. R2 untuk Brayun. Let's go baby. Aha. Headed your way. Did I miss the convoy? Not yet. We're still Belum. securing a couple inmates. Mereka masih mengamankan beberapa napi. Seeing the guys who escaped last year going back to the raft. Real good. Kesono kocak. The raft's an eyesore, but it's secure. As long as the octopus-related flaws have been fixed. Let's hope. Okay, closing in on you. Be there soon. Gue ininya di mana ya waktu itu ya? Let mom know I'll Dia be di late. kanan ngalingin enggak guys? Di kanan ngalingin enggak? Ayo, kita. Did you get the Bentar. Di kiri kali ya. Di kiri deh. Bang, di kiri aja, Bang. Oke. Siap. Di kiri kali ya. Live chatnya bentar. Wait. Ntar ya, waduh lagi epic nih, Bang. Bang. Sialan lu, Bang. Kata Rojali, bacot lu Rojali. Ntar dulu gue setting dulu, kocak. Rojali bacot, guys. Kita pukulin aja Rojali yuk. Setuju gak kalian pukulin, guys? Setuju gak? Ntar dulu, guys. Ntar dulu ya. Taruh. Mana sih? Ntar dulu. Nah, ini nih. Set. Kita pindah ke sini. Set. Uye. Reset. Uye. Beh. Slebeo banget. Slebeo habis. Nah. Kan gurih kayak gini. Oke, nice. Lanjut. Hey, mom. Yeah. Rojali itu lagi. The bodega was out of coke. Pengen ganti jadi mirrors, tapi harus nunggu 14 hari. Oh, tuh tempe bener. Weh, ada si ini cuy. Suara gamenya kecil, Bang. Suara gamenya kecil kah? Rojali namanya siapa? Ada. Gamenya kekecilan, guys. Kalian nggak bilang. Nih, gue gedein ya. Kalau kurang gede ya dari gamenya berarti, guys. Mohon maaf ya. Audio. Udah full, teman-teman tuh. Udah full ya. Ini udah aku gedein lagi. Kalau masih kurang, kabarin, oke? Oh, thank you. Oke. Avoid Midtown. That prison convoy is making traffic Halo, a Nox. nightmare. Wih, ada si ini cuy, ada si Bang Slip. Halo Bang Slip, selamat malam. Here, mom. Ganti live, Bang. Live Rojali Punch ya. Identity thing. Completely stresses me out. Rojali or Rojak? Rojak karena Rojak baik ya. Kalau Rojali dia viewers gak toxic tuh emang goblok. Suara game-nya kegedean guys. Yang gue udah gak bisa gedein lagi guys, udah full ya. Itu Rizky namanya Bang Slip. Biarin kalau Rizky di channel Bang Slip beda lagi namanya. Kalau Rizky kan emang di kita lahirnya sebagai Rizky anjay. Okay, be cool. Jadi mau dia ubah ganti nama pun tetap jadi Rizky anjay. You can handle this. Breathe Tapi in, tahu Rizky breathe di channel orang lain mau menyamar sebagai anomali lain kan bebas gitu ya. Lu untuk Rojali, gue untuk Rojak. Bener tempe bener. Kayak Fanny kata Heri Toyota, iya bener kayak Fanny ya. Apa tuh? Bang, sebenarnya Rojali itu adalah temanku di Sumatera yang harus ke RSJ. Oh, pantes diganti. Ikutan toxic juga si Ilham Martihil kata Good Game. Enggak. Kesal aja sama Rojali, bacot gitu loh orang itu. Gue setting bilang, "Bang, kelamaan Bang, gak usah setting." Kata Rojali kan kampret gitu loh. You hear? Just down in some rocket fuel. Masih kekecilan ya? Enggak tahu guys, game-nya kecil guys emang guys. How are Sekecil you? punya kalian, maksud gue sekecil suara gamenya guys. Very careful. Itu minumnya gimana guys? Okay. What? Go time. Helix 2 en route, heavy payload. Dia tenggorokannya di otak apa ya otaknya di tenggorokan sih? This is Gimana begini cuy? a big operation. Balik ya. It's gotta be. Masuk gini. Kau ubun-ubun ya? Sini nih masuk ini. Move 'em back in. Otaknya di mulut, tenggorokannya di mulut kayaknya. Tenggorokannya di otak kayaknya. Rojali, Fanny versi merayap. One of those guys Kapan who kita loves dapat hot dogs variasi in there? Rojak lagi setelah Rojali? Could be vulture, could be scorpion. Guys, tar dulu guys. Alur cerita dulu guys ya, Gua Rafa. Oh iya, Rafa. Maaf lah Bang, tadi sore gua nggak nonton, lagi maraton anime Haikyuu. Oke. Kalem di. Ntar ya.
secure. Oh my god. Libet. Lilit. Yang kelilit. Jadi Miles geprek. Oke, aman. Hampir jadi Indomie sih Miles. Kena baling-baling jadi Indomie gitu loh. Wih, anjoy, keren cuy. Ninggoy. Mati. Itu keren yang itu tuh keren penjahatnya teman-teman. Tapi tadi tuh kata si Spider-Man Peter ada Vulture, ada siapa lagi tuh? Scorpion, ada siapa lagi tuh? Sorry, man. I didn't mean to. It's okay. We got this, bro. Alright, let's do this, bro. Ya, ada babi air, guys. Ada babi air, guys. Halo, little spider. Gede banget ya. Orang segede gitu. Kasur segede apa ya yang gue pikirin ya? Apa nggak pakai kasur dia kalau tidur ya? Suara game aman nggak? Bang, kapan live? Kata tempe. Enggak, ini replay. Jadi Spider-Man geprek kata Cyber Lupus. Ya Allah, Cyber Lupus. Malam. Insane. Oke, mekanik dulu ya. Ada mekanik dulu ya. Wes, tidak kena. Suara game aman nggak? Badakman itu kata Bang Slip. Kayak Johnson ya, suara game aman. Itu namanya Rino bang, kata Rikim. Oh Rino namanya Rikim, yang bener kamu. Aku kira babi air namanya. Kalian tahu gak ada babi air guys di dunia ini guys? Kalau kalian nggak percaya, coba pikirkan secara logika teman-teman ya. Kembali ngobrol aja, karena gue terlalu jago sih. Gimana ya? Babi air. Mungkin bang, nggak ada bang babi air bang. Oke. Tapi ada bulu babi. Nah, kalau ada bulu babi di air, nah nih by the way dia main kuda-kudaan nih berdua nih. Kalau ada bulu babi di air, pasti ada babi airnya. Logik gak? Absolute cinema. Wait, tidak kena. Nempel lu. Menyembuhkan. Oh, healing. Gak usah healing gua mah. Gua jago cuy. Gak usah pakai heal. Ada gak? Apa namanya? Allah, fitur ngenonaktifin heal guys di game ini. Gua nggak perlu, gua terlalu jago gua. Nih, nempel lagi lu. Diam. Yuhu. Combo baby. Tolong. Kamu diam. Pergi sana. Nempel di tiang. Nempel di tiang. Nempel di dinding. Nempel di lantai. Tolong kasih tuh. Nih cium nih temen lu nih. Cium sono. Tolong ibu. Ya habis cuy. Habis. Tolong. Tadi gue ada ulti deh. Kalau belum kebuka ya ultinya. Oke, nice. Kacin. Dia kabur. Kebetulan dia bilang, mumpung mobilnya hancur kita kabur yuk. Aku malas di penjara, dia bilang gitu. Astagfirullahaladzim. Ini badak masih berkeliaran aja kocak. Ya Allah tuh orang ngevlog. Teman-teman yang vlogger ya, kalau ngevlog hati-hati ya. Dia begini loh, dengan santainya begini gitu. Aku mau ngevlog sama Rino, dia bilang gitu. Teman-teman yang vlogger ya, ngevlog boleh gak bang ngevlog? Boleh banget, silakan. Cuman kalau ada badak ya, setinggi 1/4 gedung, kabur, oke? Saran dari gue gitu. Kalau tingginya udah 1/4 gedung gitu kan, kabur teman-teman ya. Rino, come here baby. Skala 1 sampai 10 bagaimana kabar kita? 10 untuk menghasilkan tontonan, 1 untuk minimalkan kehancuran. Judul begal, Allahu Akbar. Oke. Rino sayang, ayo jadi badak yang pintar. Ayo, jadi badak yang penurut yuk. Anak mama, anak sayang. Ini badakku, tuh badakku gemoy. Mesti digituin guys ya kalau Rino ya. No gay no homo ya. Mesti digituin. Tuh badakku tersayang tercinta. Tuh. Ayo badak siapa yang pintar? Ayo anak mama. Wait, awas boy. Harus digituin guys kalau Rino ya. Gak bisa dikasarin cuy. Wait. Epic moment cuy. Oke, gue kendalin cuy. Awas boy, awas kocak. Udah lu orang pada lari, jangan pada nunduk di situ. Ada aja kelakuan. Awas bang,
Awas bang, ada badak liar bang. Allahu Akbar. Astagfirullah, Allah, awas. Naik kuda lumping. Wait. Gelo. Aku suruh gue tonjok lu. Oke. Di luar mall aja gak sih? Gue di dalam mall kemungkinan korban jauh banyak gak sih? Kalau mau berantem di luar mall aja yuk di luar mall yuk. Awas ada resepsionis anjay. Ada resepsionis guys. Awas resepsionisnya jadi gepeng ya. Oh astagfirullahaladzim, istana siapa itu dijebol? Ya Allah, Jijan aja mesen lagi ngapain di mari? Low energy menace. Too easy. Maybe he's a weak. Kayak kalau gue main triple A gini guys. Jadi pas udah scene gak seru baru gue baca live chat. Maaf ya, mohon maaf adik-adik bocil-bocil yang mau dibaca chatnya. Mohon maaf nih Bang Ilham, terangin dari sekarang. Enjoy the game aja guys. Enjoy the game, enjoy the entertain. Bagaimana cara gue entertain? Nanti baca chatnya nanti ada segmennya, oke? Jadi sama-sama kalian. Jadi gini guys, kasarnya ngapain gue terjemahin ke bahasa Indonesia kalau kalian nggak mau tahu ceritanya gitu loh. Gue kan apa ribet-ribet setting mod buat bahasa Indonesia segala macam biar kalian ngerti teman-teman. Are you Oke, kan running? untuk hiburannya kan udah tadi Korea. Masuk. Nah, oke, nice. Grab the milk and hurry home, please. Ambil susunya cepat pulang. Oh, maknya si Peter, maknya si Miles Morales belum tahu ya kalau si Miles Morales itu Spiderman ya. Oke. Gue kira udah tahu deh. Mas, udah deh mas, cepetan nih mas, tahu gak mas, sekarang udah jam 8:30 mas, cepetan mas, bocil-bocil udah mau tidur mas. Gila dia bahkan ya, satu bahunya si Rino bisa nopang 2 Spiderman guys. Lu bayangin segede apa itu badannya. Satu pundak loh, satu bahu gitu bisa nampung 2 orang, satu orang dewasa dan satu orang bocil gitu. Mati. Allahu Akbar. Pete, are you okay? Astagfirullah. Oh Allahu Akbar. Ya Allah ya kan. Mati lampu, becetek. Mati lampu guys, kayak di Indo. Oke. Okay. Yeah. Might need a minute. Ya Allah, ini lagi. Ya gini ya. Dia kan ditangkap karena kriminal ya teman-teman ya. Begitu hancur, ada kesempatan mobilnya hancur, bukannya melarikan diri malah berbuat kriminal lagi, sama aja. Nih buat kriminal nih. Awas boy. Orang mah begitu hancur ngapain ke? Bantu nenek-nenek menyeberang jalan ke? Berbuat kebaikan ke? Kagak, tetap aja kriminal. Emang dari lahir cita-cita jadi penjahat. Apa cita-cita kamu ngerampok bank? Ditanya sama guru SD-nya. Bibit-bibit gitu. Ini ngapain ke? Menolong kucing di atas pohon ke? Begitu ada kesempatan melarikan diri, gitu kan? Ini udah dikasih kesempatan melarikan diri, malah ngambil basoka. Malah cita-citanya jadi CJ gitu loh. Aku mau jadi CJ, dia bilang gitu. Nih CJ nih CJ. Aku mau jadi Carl Johnson, dia bilang gitu. Nih. Awas boy. Awas boy. Tolong. Itu keren. Itu keren. Gue sebagai laki aja gue basah melihatnya. Oke. Keren sih itu. Berputar begini cuy, 180 derajat anjay. Gelo kali ya. Itu keren sih, Kalau itu keren sih gue lakuin. Allah. Itu ultinya keren sih, keren. Gue aja yang cowok gila. Kalau bisa gue cium gitu kan. Okay, nice. Halo Haryati. Halo guys, disapa guys kalau ada penonton baru ya teman-teman ya, minta tolong ya. Tolong ya Nurul, Dio. Aduh di badak air sumpah dah. Oke, web strike. Disapa guys kalau ada penonton keluarga Martial Family yang baru ya, minta tolong ya. Kasih pengertiannya guys. Oke, nice. Mas boy. Hang on, man. Hang on. Si Peter Parker udah kagak ada suaranya. Nunggangin kuda aja capek guys ya. Kalian pernah ke taman safari atau ke wisata-wisata Ragunan gak gitu? Maksudnya kebun binatang, naikin kuda deh guys, pegel guys. Apalagi naikin badak yang tingginya itu segede kontainer gitu loh.
Sampai kagak apa ya, siapa yang kagak pegel kata Peter, aku mati nih kata Peter gitu. Apa tuh? Baca chat dulu deh, baca chat dulu deh, baca chat. Hari Jumat hari apa? Hari Jumat. Oke, gue baca dari yang kebaca aja ya. Baca kematian. Halo Bang, wih gila ada Asep lo ya. Welcome Sep, welcome. Gue baca dari yang mana ya? Gue baca yang dari yang kebaca aja lah ya. Ada Haryati, emot ketawa tiba-tiba. 1 badak sampai 2 apa tuh? 2 laba-laba Alaska. Iya. Ledakannya jir, hari Jumat hari apa? Ya hari Jumat tuh. Si Rizky. Gue tampok. Hari Jumat hari apa ya? Hari Jumat. Gigit nih kupingnya yang bawah, yang bagian sini. Mau digigit sama saya? Mau kamu? Hari Jumat hari apa? Ya hari Jumat. Ngadi-ngadi antum. Aku mati lampu terus kata Harry. Ya Allah, iya lagi. Jangan lupa di like dulu yang belum like kata Nurul. Mantap Nurul. Kriminal dongo jir kata Good Game. Besok kerja weh, malah main game. Apa tuh? Malah main apa tuh? Main duluan. Yes, Kun. JJ melarikan diri dari penjara Universe Spider-Man. What the fuck bahasa? Cuma aja Mas. Welcome ya yang baru datang kata Dio. Mantap Dio. Udah dari tadi Mas disapa tuh. Iya Nurul. Ini belinya di Steam ya atau beli bajakan kampretnya. Mau kiamat. Enggak seru enggak baca chat kata Dio. Oh, Dio sekarang gitu sama gua. Hah? Dio sekarang begitu sama saya, ha? Dio sekarang gitu sama gua, ha? Hah? Cium nih. Cium pan. Oke, enggak jadi. Jam 21.52. Abis nih wifi voucheranku. No, Good Game no. Kenapa? Bang, aku mau jadi editor. Aku mau diajar Bang, tapi nggak tahu sama siapa kata Rojak. Cari. Sama gua belajar sama gua edit mau gak? Belajar ngedit sama aku mau gak? Hari Jumat ya. Like everyone, 1 like 10 dosa kata Rojal di bangki. Oke, let's go. Lanjut lagi ya. And let's do this. Duh. Nah. Minggu besok ada yang beda nih kata Asep. Kenapa itu? No. Iya, Good Game vouchernya mau habis dia. Oke, cutscene guys. Epictos Momentos kah? You good? Mati sih itu. Nggak gerak dia. Pete, Gitu ya si Peter Parker. Gel ya. wake up, man. Langsung beler. Iya. Mati guys Peter Parker guys. Is broke. I would like to exchange for new one. Mati guys, meninggal. This one will do. Suara game kecil ya. Gue dari tadi lagi merhatiin OBS guys. Back. The hell? Ditampok. Gila aku ada. Oh my god. Tuh listrik. Gila fix PLN ya. Fix. Kamu dibutuhkan di Indo. Oke, Miles Morales. Petir cuy. Gila 220 volt kah? Kalau bener 220 volt, ya Indonesia membutuhkan kamu. Itu keren sih menurut gua. Itu keren ya. Venom Punch menyebabkan Venom Stun, oke, pada benturan musuh yang terkena stun Venom menerima kerusakan bonus dari serangan dasar. Alright. Membutuhkan dengan menyerang atau menghindari musuh. Oke, siap. Berarti kita cara nge-charge-nya itu adalah dengan menyerang atau menghindar dari musuh. Alright. Allahumma inna nas'aluka. Tolong kasih tuh. Wih, gelo keren banget gua. Nih. Mamam nih. Karyawan PLN, Miles Morales cuy. Senggol dong. Allah. Ini karyawan PLN nih. Nih, PLN nih. Oke, nice GG. Oh my god, beautiful. itu ya. Kalau nggak meninggal, bentar. Itu udah ditampol blak gitu kan. Nih udah begitu, blak gitu kan. Terus di body. Terus masih hidup, keren ya, keren. Pasti ini bukan laba-laba kalau menurut gua, tapi kucing. Karena nyawanya banyak. Bukan laba-laba,
Udah ditimpa udah jatuh ketiban tangga gitu. Cuma tangganya segede gini teman-teman nih. Tangganya segede gini. Real gitu loh. Bohong, masih hidup bohong dia ya. Superhero gitu kan. Ini mah superhero sama tangan kanan malaikat Israel tuh beda ya. Ini makanya dia kayak udah sekongkol sama malaikat Israel, kayaknya jangan cabut aku dulu dong, katanya begitu. Keren ya, bahasa bocil itu. Apa tuh? Kurang batu bara, Bang. Kok batu bara? Oh iya. Oke, MBG ya, Mas Bahlil Ganto. Ketika kita lagi kekurangan namanya batu bara ya, teman-teman. Padahal penghasil batu bara terbesar di dunia, ya. Penghasil batu bara terbesar di dunia ya, alias negeri kita tercinta ya. MBG alias Mas Bahlil Tamfan ya, MBT ya, bilang kita kekurangan batu bara. Sangat logika. Penghasil batu bara terbesar kekurangan batu bara, mantap ya. Mending kalau negerinya kaya. Udah capek dah kalau ngomongin Indonesia ya. Oke, let's do this bro. Oke. Baca berita di mana bang? Ada beritanya guys, baca guys. Ada ya. Allahu Akbar, makanya kalian berselancar di internet tuh sambil cari-cari cuy. Nih, biar kalian menyadari bahwa negara kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Nih, tuh kayak 6KT tuh, 6KT update tuh dia berarti. Apalagi ada kejadian unik guys. Sebelum beliau mengatakan kita kekurangan batu bara, kemarinnya itu beliau mengatakan batu bara tuh cukup gitu loh. Kok aneh gue bilang tiba-tiba. Nih. Oke, good. Wait, awas boy. No. Oke, good. Injek. Cium biji matanya. Biji mata dicium sakit loh, teman-teman. Jujur aja gua. Cobain dah, suruh orang tua kalian cium biji mata kalian deh. Oh, perih rasanya cuy. Cium biji mata cuy. Nice, GG. Awas boy, ada badak liar boy. Nih tabrak nih. Tabrak kamu nak. Allahu Akbar. Nih PLN. Oke, ulti baby. That's so beautiful man. That's so freaking beautiful, you know. Gerakan tadi tuh membuat ciwi-ciwi tuh berkuah gitu. Kok berkuah? Tolong kasih tuh. Oke. Boy. Oke, ning nang door. Tabrak tuh. Oke, nice. Kalah cuy. Spider-Man aja, Peter Parker, Spider-Man senior menang, kalah cuy. Masa lawan Miles Morales tuh kalah cuy. Peter Parker aja kalah lawan dia cuy. Menang dia lawan Peter Parker. Lawan Miles Morales, Spider-Man Junior menang. Di Spider-Man-nya. Kocak ya. Bang, coba grafik rata kanan kata Saipul. Diam kamu ya Erwin ya. Welcome Erwin ya. Welcome teman-teman. Gelo, game AAA 13 viewers sih gila. Di luar logika Absolutely Cinema ya. Gue gak tahu nih channel Ilham Martial semenjak tidak live 4 hari ini. Apakah YouTube mendeteknya gue channel game AAA, gak tahu dah. Viewsnya 13 jir. Kalah ya views tadi siang ya. Padahal game bocil gitu. GG ya. Ada Bang Erwin ya, ada Bang Erwin. Real or fake? Nurul jorok. Apa tuh Nurul? Izin dulu Mas mau ya Allah karim astagfirullahaladzim. Walaupun bapak-bapak yang nonton, iya banyakan bapak-bapak ya. Bapak-bapak manula cuy. Ntar dulu guys, fokus ke cerita gak sih? Bentar. Baca subtitle ya teman-teman ya. Simon Krieger. Pengajian Rino Solo tuh sendiri ya, bukan kota Solo guys. Thanks, but he's still dangerous. Mau diapain? Mau dirawat sama dia? Mau buka taman safari kah dia? Suara game emang kecil guys, percakapannya emang kecil ya. Maaf ya teman-teman. Ini gue udah fullin guys, dia West. Sumpah, udah kagak ditahan. Jadi ya mau dimaklumi ya teman-teman ya. Mungkin ntar gue cari settingan lagi deh yang pas. Janji. Tapi pas action sih kuning, nyampe kuning di OBS-nya. Tapi kalau pas ngobrol tuh hijau, kecil berarti di kalian. Mohon maaf ya. Makanya kan subtitle gue Indonesiain teman-teman. Jadi minimal kalian ngerti lah. Biolistrik namanya cuy, bukan PLN ya teman-teman ya. Hey, look, I got nothing on the OG. Think we should run tests tomorrow? A little voltage analysis? Voltase kecil. Man, yeah, sorry. I've been meaning to tell you. Aku ingin I'm not memberitahumu, gonna be aku tidak akan around ada untuk for the beberapa next minggu ke few depan. Lu kemana?
This is some kind of pee joke I don't get. Gila, Spider-Man ada cuti cuy. No. MJ's headed overseas. Oh, for a MJ keluar bugle and negeri requested untuk me as a Bugle. photographer. Bugle tuh ini ya teman-teman. Working vacation J. Jonah for us. Jameson guys, kalau kalian nonton Spider-Man Tobey Maguire dah kalian nonton deh, ngerti deh. Look, Daily I don't know if Daily I'm ready Bugle to fly namanya. solo. I Itu just kayak woke apa up ya, today pemberitaan big time koran with the gitulah. helicopter. But then you Eh, delivered big distributor, time. distributor. Saved my bacon, PT Miles. I got perusahaan lucky. tentang koran Hey, kabar, berita kabar I gitu did guys. this gig for 8 years Dan without si backup. MJ kerja di You better situ. believe Jadi I dia keluar screwed up negeri. lots of times. But that is how you learn. No, dia mau pensiun kah? What's this? Apa mau liburan doang? Christmas Liburan doang ya, present. liburan doang ya. But first, you gotta take the Lah oath. Peter jadi pete, iya jadi pete. Pete Okay. maksudnya tuh Pete. Peter tuh Pete maksudnya. I promise to do Guys, janji, everything guys, in janji, my guys. power to Janji, protect janji. this city. Teng 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 ah. Oke. That's it. Janji Spider-Man gini ya teman-teman ya, bukan coblos That oath a partai real 3 thing. bukan. Totally. Definitely didn't just make it up. Set, bajunya hancur cuy, lawan Rino doang cuy. See you in a few weeks, Bajunya Spider-Man. robek-robek, gosong gitu loh. Literally gosong. New York's only Spider-Man. Anjay. Satu-satunya Spider-Man cuman Miles Morales karena libur ya, cuti dia PNS. Spider-Man. Aku satu-satunya Spider-Man di New York dia bilang. Bisa gak lu? Aduh, bocah puber lagi dikasih tugas jagain New York. New York's only Spider-Man. Gue feeling gue jelek nih cuy. Please don't screw this up. Bocah puber masalahnya guys. Ya, kencingnya belum lurus gitu loh. Oh hell nah. Aha, ya musiknya sih the best cuy. Musiknya sih the best cuy. Don Peter. MJ Michael Jackson bukan ya ikut guys. MJ MJ apa sih? Mary Jane Watson. MJ bukannya Michael Jackson, ya nggak salah sih, cuma kok kesel gitu kan. Kencingnya 2 mancur kata Bang Slip. Itu Miles Spider-Man masih magang bang. Iya masih magang, ditinggal seminggu sama si seniornya gitu. Emang senior tidak bertanggung jawab. Kayak kenal emot begini. Dia sendirian yang handle satu New York. Biji. Iya. Apa nih? What is this bro? Oh telah naik level dan mendapatkan skill point. Oh, skill point diberikan saat kamu nih harusnya ini terjemahannya agak meleset-meleset ya. Mohon maaf ya. Mohon dimaklumi cuy. Saat kamu memperoleh experience XP yang cukup, alright. Selesaikan misi dan kalahkan musuh untuk mendapatkan XP, siap. Sorot sebuah keahlian dan tahan A untuk membuka, siap. Yang kebuka sih baru ini doang ya. Ini apa nih? Oke. Hancurkan racun, sekarang dapat dilihat di move list. LB, L1 sama X sama A. Berarti kotak sama A, kotak sama X. Oke, L1 kotak X, siap. Misi tadi ada apa tuh? Kok misi ada ini sih tadi? Oh. Milestone apa ya? Oh, ini free ininya, movesetnya. Oke. Genki, siapa Genki? Rhino? Rhino? What? Yeah. Where you at? You get into the apartment okay? Genki ini siapa guys? Gua gak kenal Genki saha. Iya. Dumped my stuff all Oh, sapam Pruy. Now I'm in the park. Got Tapi yang pasti dia sudah mengetahui kita bahwa kita adalah Spider-Man. Amphitheater. Got something to show you. Dude, is this spider Jadi related? percakapannya cuy. Please tell me you got a piece of Rhino's horn or something. Because I've seen Potong tanduk Rino, mau dikoleksi tanduk Rino sama dia. Definitely spider related. And definitely better than a horn. Suruh patahin, astagfirullahaladzim. This is fast. Udah badak yang asli juga punah gara-gara tanduknya dicabut-cabutin. Rino juga pengen dicabut. Ya Allah, kagak mandang ya manusia ya. Plot twist, nyindir tuh sebenarnya itu kalimat sarkas tuh cuy. Sarkas ke Indonesia. Bukan, sarkas ke dunia maksudnya guys. Badak kan hampir punah tuh gara-gara itu doang. Dicabut-cabutin tanduknya teman-teman buat dikoleksi ya. Kawan. Terjemahan pakai Google Translate kah? Nggak tahu. Bejir maksudnya, oh bejir. MG yang hehehe kan? Iya yang red hair. Itulah kerakusan manusia betul. Nggak kopi kanan kah? Nggak kopi kanan kah musiknya? Kayaknya sih kopi kanan, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Bang, kenapa tempe? Kenapa kamu marah kah? Aku main game AAA. Halo Dava, bang. Sekarang Beach Buggy Racing ada bos baru, emang iya? Kita by the way dikasih ini ya, dikasih kaos, dikasih hadiah cuy sama Peter Parker tadi sebelum dia perpisahan. Ganti di sini. Dude, put it on. I'll cover you. Ganti di taman dong. Literally ganti di... Oh hell no bro. Jangan lihat gue teman-teman. Jangan lihat gue. Gue mau ganti baju, jangan lihat.
Okay. Jangan lihat. Nggak boleh. Oke, dah. Wih. Jelek sih. Jelek sih sumpah. Jelek cuy. Miles Morales. Gak ada bagus-bagusnya. Gue kira bagus kali. Welcome to your Jelek cuy. very first Super Saiyan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bukan selera gue aja kali guys ya. Kita telah membuka setelan baru. Oke. Jelek sih beneran. Mendingan yang tadi keren pakai kupluk cuy. Be aja ih. Nah, hidung gue gatel. Nggak jadi deh. Kenapa? Pam, Discord lu ganti lagi ya. Iya Win, ganti lagi Win. Ganti lagi Win brother. Ntar gue ini deh. Lu chat di server gue biar gue bisa add ini lu ya. Add Discord lu ya. Kaos Barbie bukan kaos Barbie, kocak. Sip. Yo, tempe marah kah? Tempe marah kah? Tapi bener tempe jangan spam ya. Bang, kenapa Asep? Kalian manggil bang doang. Kenapa sih kalian kangen sama gue? Bilang bang kangen gitu. BG aja. Apa tuh? Ham Discord thumbnailnya mau makan pete kah? Pete ngomongnya. Bang dari tadi tempe manggil. Iya. Harry Toyota ya, bentar ya. Malah bagusan yang originalnya. Iya keren cuy, pakai kupluk keren ya. Apa tuh? Lega udah keluar. Astagfirullahaladzim, si Nurul abis boker cuy. Dia cerita. Awak. Emot kacamata 10 kali kata Haryati. Mantap Haryati ya. Bisa ganti lagi gak sih cuy? Head uptown for part Jelek 2 of kampret. this amazing gift. Oh bisa cuy. Ganti gak sih? Tapi kalau mau ngikutin alur cerita sih ini guys. Gak apa-apa ya, pakai dulu ya. Sabar dulu. Lihat aja. Pakai pelindung lutut. Pakai pelindung lutut. Lau mau jadi Spider-Man apa mau jadi supir motocross sih? Beliau pikir beliau Valentino Rossi kali ya, pakai pelindung lutut sama pelindung inian siku. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, dan lanjut. This is only half of the present. Well, what's the other half? Berapa setengahnya I'll lagi? let you know when I find it. Oke. Jorok. Iya, jorok emang si Nurul ya. Bang, gue mau nanya. Nggak jadi, Deng. Kampret kamu Rizky ya. Bang, gue mau nanya, nggak jadi deh, bodoh. Aduh, mouse gue mati. Oke guys, gue hotkey ini dulu deh. Bentar ya. Biar kita gimmicknya gampang guys. Bentar, Bang. Lu nggak usah setting, Bang. Kata Rojali, bacot kamu Rojali ya. Diam kamu Rojali. Bang, kelamaan Bang. Kata Rojali, bacot. Rojali, diam ya. Aduh, Rojali, diam kamu ya. Nah, gini kan enak. Set. Nah, gitu sekali tombol. Enaknya nyambung terus. Itu mah kostum Spider-Man kata Rizky. Ya Spider-Man tapi versi ituan, versi safety lah ya. Bos Spider-Man. Bang Sleep, baju lawak. Iya baju lawak. Ada The Rock, kok The Rock? Bang, kapan live bacot ya? Diam ke video. Welcome to Just the Facts with me, your truth-slinging host with the most, J. Jonah Jameson. Jangan nanti J. Jonah Jameson loh teman-teman. This Pete said his suit's Apakah Pete menyetel autoplay jasnya untuk Jameson memutar show? acara Jameson Guys, setiap I'm hari? asking. Secara otomatis. Astagfirullahaladzim. My Christmas charity Di kostum barunya ada radionya J. Jonah Jameson gitu loh. vigilante Karena si Peter sekalian ngawasin ceweknya kali ya. Karena kan ceweknya kan kerja sama si J. Jonah Jameson Been teman-teman. hearing good things about this one. Hello, I'm Ini apa lagi? Danica Hart. This is the Danicast, where I spotlight the Ya hilang terjemahannya kocak baru gue baca kelampret. Today's topic, Tapi kali ini stockbrokers. hilang saham. Aduh, jangan ngomongin saham deh, rupiah dulu deh. Saham pusing ya, rupiah aja lagi ini baru ke saham deh ntar deh. Spider-Man's incredible takedown of Rhino. Subscribe. Danica. Subscribe guys tuh, subscribe katanya guys. Mantap. Kita ada podcast, ada J. Jonah Jameson juga ya di kostum kita cuy. Mantap. Tahu kita keluar jadi sesukses Om Deddy Corbuzier ya si Miles Morales ya. Karena di kostumnya ada podcast gitu. This is the place. Mantap. Looks like Semoga Pete bisa got a nyenggol lot Om of Deddy heat. lo ya. Oke. Ngapain kita? Assalamualaikum. Apa nih? Main warnet kah? Ayo guys, push Mobile Legends dulu guys. Apa tuh? Miles, get ready
ready for your first holographic Oh, pelatihan cuy. These challenges are spread Moga jenggol across the Mr. Beast. Each one focuses on a new move or technique. Ini side quest kah? Bukan, ini main quest. Acrobatic improvisation. Halo bang, halo Red Gore Gaming. Halo Red Gore. Welcome. Selamat datang di Oh, I am so channel down. Ilham Marty Hill ya. Halo bang, kata mamaku Arif, Arif, aku kangen. Arif, aku kangen. Aku mau cium kamu tepat di kumismu. Welcome ya Arif ya, welcome Arif, welcome Red Gore Gaming, welcome Harry Toyota udah lama. Welcome ya teman-teman ya. Bang, kata mamaku kapan main Sambo lagi? Ya tinggal satu part lagi dia tuh tamat. Fighting the enemy on your terms is a great way to gain the Lawannya AI ya. X itu apa ya? Oh, kotak cuy. X itu apa? X, bentar. Wah, ini mah nge-lag ini. Nge-crash lagi nih guys. Ini nge-crash lagi nih feeling gua nih. Feeling gua nge-crash lagi nih. Coba deh pakai mouse. Oh, pakai mouse juga nggak bisa ya bener. Nge-crash nih. Hari-hari. Nge-crash lagi guys. Aduh, sensor dulu, sensor. Taruh. Siaga satu ya. Nge-crash cuy. Gue kalau nggak sambil record kuat guys. Kalau sambil record kenapa nggak kuat ya? Seberat itu kan Miles Morales. Bentar. Ulang ya. Ulang. Taduh. Save state bang, nggak ada save state. Emang lu kata emulator? Ulang cuy. Gue kalau nggak sambil streaming kuat guys, kuat. Nggak ada nge-freeze, nge-crash sama sekali. Gitu gue streamingin kok begini ya. Lu. Mana gambarnya? Hah? Gambarnya nggak muncul deh. Mencurigakan. Sangat amat mencurigakan. Coba. Steamnya gue keluarin dulu deh. Oh, ada tuh. Emang loadingnya lama guys. Panik dikit nggak ngaruh ya. Bohong kau kata Rojali. Diam kamu Rojali. Bang, jadi gini kentut. Nah gitu kentut sedih kan. Tempe ini ya. Save setiap 10 detik. Oh, save setiap 10 detik tuh kata si Bang Slip tuh. Awo kata Erwin, awo. Ya penonton kecewa mas. Iya maaf ya. Dimaafin gak guys? Main Mobile Legend kata Harry Toyota. Yang nonton kayak sama kayak jumlah bateraiku. Oke. Lanjut guys. Harusnya sih nge-save ya. Kalau nggak nge-save gue nangis sih beneran. Harusnya sih nge-save. Kalau nggak nge-save kok gue tidak melihat sesuatu yang menjendol ya? Apakah Miles Morales seorang perempuan cuy? Kok mas tetap nggak bisa ya? Harusnya sih ini nggak nge-lag guys, karena ini lingkarannya tuh ada cuy. Tuh bahkan gue gerak-geraknya masih bisa. Astagfirullahaladzim guys. Tahu gak? Bukan nge-lag guys. Bukan nge-lag sama sekali. Bukan nge-lag. Ditahan ya. Itu tulisannya tahan kotak alias X kalau di Xbox. Tahan kotak untuk melanjutkan. Tahan. Gue gak tahan cuma mencet kotak doang. Makanya gue kira nge-lag. Malu spek PC ya lumayan mahal lah ya, karena saya merasakan juga ya, dan saya patut untuk sombong ya, karena itu saya duit dari keringat sendiri ya, tanpa orang tua, tanpa ngemis ya. Emang gue merakit PC agak mahal ya bagi gue sendiri ya, bagi orang susah seperti saya, maksudnya agak naik lah. Malu main game dan nge-lag gitu loh, buat apa? Astagfirullahaladzim. Ternyata ditahan cuy. Nih gitu. Ngadi. Malu lah gengsi gue sama Sekun, gila. Gue mau sombong ke Sekun ya. Untuk lompat, oke. Nih. Oke, nice. Ya, latihan dulu guys, latihan ya. Dilatih sama coach Peter Parker tuh. Oke, heal dulu. Oh, heal otomatis cuy. Awo kemudian punya game AAA.
Bang, kata mamaku kemarin dia nonton film Spider-Man, tapi kok ini bukan film superhero ya? Spider-Man-nya malah main di ranjang gitu. Kalau mama kamu yang nonton sih nggak apa-apa ya Arif ya, karena mama kamu sudah cukup umur. Tapi permasalahannya kenapa kamu tahu ya? Kamu melihat mama kamu nonton itu gitu. Spider-Man-nya berantemnya di ranjang dong gitu. Oh hell no bro. Oke, mencet segitiga buat disarm ya teman-teman, alias ngambil ininya, pistolnya. Gue sambit loh. Bless Peter Oke. Parker. Ini tutor lah istilah kata ya teman-teman ya. Tutor. Istilahnya tutor. Selain kalian mencet segitiga, kalian mencet kotak tahan juga bisa sih. Kotak tahan tuh menyeluruh ya. Kecuali tameng, ntar ada musuh yang tameng guys. Oke, tuh gue baru tahu sih jujur. Kotak tahan sama segitiga Pak. Oke, siap. Nih. Udah Peter cepet lah. Gue udah nggak perlu dilatih Peter, gila. Gue udah jago banget, jir. Jago gitu udah mengalahkan. Oh, lo tahu kan yang begitu Peter? Ah, lo yang kagak tahu kan yang begitu. Gue aja baru tahu. Kok bisa begitu? Gue baru tahu. Apa nih? Itu keren gerakan tadi. Itu keren kalau menurut gue ya. Sebegitu loh. Duar, gelo, gigi gimang cuy. Tolong ibu. Tolong awas. Oh, pakai ini lagi cuy. Keren banget gila. Basah gue ngeliat cuy. Maksudnya gue basah itu ya. Gue pengen minum maksudnya. Basah gue cuy ngeliat cuy. Gerakan yang sangat amat fleksibel dan uye gitu. Tapi kayaknya dia lebih kuat daripada Peter Parker aja harusnya. Peter Parker itu nggak ada listrik guys. Yang gue tahu ya. Peter Parker tuh pure cuman teknologi. Kan gue kan pernah mainin yang pertama juga kan. Teknologi, dia main teknologi robot, spider yang robot itu terus segala macem. Terus sama jaring, web shooter udah, nggak ada listrik. Berarti lebih kuat Miles Morales dong ya dibanding si Peter ya. Nah ini dong musuh asli. Do this bro. Y'all trying to catch some hands? Baru ini. Okay, let's go. Baru yang gue tunggu cuy. Just so you know, this Oh, is boy. official Spider-Man tech. Y'all are not authorized to resell. What? Tidak kena boy. Error, alatnya error guys. Alatnya error. Ngadi-ngadi si Peter Parker. Jadi nyerang kita gitu loh. Nih. Alatnya error bejir. That's not a quip. That's a straight up burn. Wah itu sih beautiful sih. Itu sangat amat beautiful ya. Sekali lagi gerakan yang barusan itu sangat amat wow gitu ya. Iya gitu. Ini lihat aja langsung otomatis menghiyah gitu. Naik atas boy. Slebeo. Oke nice. GG. Kesalahan sistem bacot ya. Kesalahan sistem. Baru ngomong gitu loh. Sistem error anjir. Ngadi-ngadi. Colonel Panic. Kernel panik. Let's try a BIOS reset. Reset BIOS. Udah kayak PC asli di reset Looks BIOS. like P made stealth, swinging, and combat challenges. Halo Bang Akbar Rifai. Check these out when I get a chance. Ntar gue abis nih baca chat ya. Nah ini baca chat nih. Oke. Baca chat dulu, baca chat. Gue baca chat dari yang gue kebaca aja ya. Aku main Mobile Legends sama FF kata Harry Toyota. Oke. Lah muter-muter. What? OBH kombi. Kok OBH kombi? Bapakku suka nonton ranjang bergerak sendiri. Emang kenapa itu ranjang? Kata Dio. Kayu ranjangnya udah mulai mau patah kayaknya Dio ya. Jadi goyang-goyang sendiri kasurnya gitu. Oh damn kombi. Kebetulan aku buka history mamaku bang. Penasaran soalnya aku suka film Spider-Man. Jangan dibuka lagi Arif ya. Nanti mata kamu ini bintitan oke? Pinter parkur. Ya si Miles Morales juga pinter parkur cuy. Sama. Pinter parkur tanpa teknologi bisa apa? Iya lagi. Iya lagi tempe bener. Peter Parker jenius bang. Emang Miles Morales tidak jenius? Siapa yang bilang Miles Morales tidak jenius? So racist.
Mentang-mentang kulitnya Miles Morales hitam seperti saya. Peter Parker putih, Soresis ya. Soresis si Arif ya. Ternyata siapa Miles Morales tidak cerdas cuy. Jagoan gue sekarang Miles Morales ya. L Peter Parker, W Miles Morales cuy ya. W ya. Wih jadi Morales, iya sangat amat membuat ilham mencret. Mencret lu ya. Miles Morales hitam bang, iya kayak aku. Saya di mana Lesan? Jangan lupa minum mas, udah. Kamu di TikTok, di TikTok ya. Wah Spiderman hitam itu, aku sudah nonton movie, kata Esan. Emot burung puyuh, kata Haryati. Emang si Peter Parker kenapa udah pensi? Dia bukan pensi, makanya fokus ke cerita guys. Dia tuh liburan ngikut MJ, Mary Jane Watson, ceweknya, kok cowoknya? Ngikut ceweknya liburan ke luar negeri, panggilan tugas dari Daily Bugle. Daily Bugle apa bang? Daily Bugle itu tempat kerjanya si Mary Jane Watson gitu. Jadi kasarnya Nuyo ini disuruh kerjaannya ke luar negeri, ngajak gua. Mas, ayo mas ke luar negeri yuk gitu. Ya Peter Parker kan dia kan suami takut istri gitu, ya. Alias bucin garis keras. Jadi ikutlah dia ke luar negeri, libur sementara jadi Spider-Man gitu ceritanya guys tadi. Tadi jelasin di cutscene tuh tadi. Apakah ada yang perlu kubaca lagi? Pilih kopi atau teh bang? Air putih. Bang coba bilang seng paku bolong secara cepat. Seng paku bolong. Enggak ada apa-apaan cuy. Sama aman. Printer parkour, printer ya. Itu kayak Wale sama Reverse Flash. Oh iya. Gue nggak nonton DC lagi cuy. Emang daerah Pulau Jawa lagi dilanda mati lampu. Iya mati lampu mulu ya. Sabar ya teman-teman ya. Di Bandung tuh lebih tepatnya tuh. Gimana tuh si Dio sama si Rizky tuh? Bandung katanya lagi diserang sama inian cuy. Sama mati lampu. Bener gak? Valdi gak? Katanya Bandung cuy. Bandung. Padahal ada Bapak Aing di sana. Ada Bapak Aing ya. Si KDM ya. Masih diserang juga cuy sama mati lampu. Bilang bitch 10 kali secara cepat. Batch. Udah. Sekarang agak mendingan Ham. Oh iya. Di sini enggak kata Rizky loh. Kok kalian bisa berbeda cuy. Oke. Tadi tuh dijelasin buka map ya teman-teman, map untuk berisi pelatihan guys. Pelatihan sama si Peter Parker. Okay? Jadi gue mau kalian game AAA juga menikmati ceritanya, tahu alur ceritanya, tahu gameplaynya gitu guys. I'll look into it. Hey, so I want to hear more about your new spider powers. I think it's some kind of bioelectric discharge. Bioelectric. Or supercharged static electricity. Listrik statis. Oh, listrik statis berarti kita bisa ngidupin You know, itu dong. 'cause it stings. Bisa ngidupin elektronik dong kalau listrik statis. Tahu gue ya. Plaza first. Ada gue anak elektronik dulu. Remember Venom power. Trust me, it's gold. Bener guys, real cuy. Dibutuhkan di Indo ini orang. Bisa ngidupin microwave ya, mesin cuci emak kalian ya, TV kalian, handphone kalian bisa dicas ya. Karena listriknya statis cuy. Iya gak sih? Apa gue salah ya? Listrik statis tuh gue lupa deh. Tadi minggu kemarin 5 kali Ham 3 jam. Bukan bener Bandung. GWS ya buat teman-teman gue yang di Bandung ya. Martial Family from Bandung. Anjay, Martial Family from Bandung. Yeah, Martial Family emang udah segede itu belum? Ham belum ya. Martial Family from Bandung laguan. GWS ya buat teman-teman gue di Bandung ya. Martial Family Bandung ya. Kalau ngadepin mati lampu GWS guys. Dan semoga tidak menular ke saya ya. Nyetrum pejabat. Kok pejabat? Bilang tongkol 10 kali. Tongkol. Aku tidak terjebak ya. Aku tidak terjebak. Aku lolos ya. Aku di Jawa nggak kena mati lampu mas. Iya kamu di Jawa ya. Jawa. Tapi bohong Hayuk. Kok Hayuk? Emang ada ya Hayuk guys? Iya kah? Kalian pilih negara apa Piala Dunia? Apa tuh? Kalian pilih negara apa di Piala Dunia? Pildun Dunia. Tempe bacem. Lu kalau udah bilang Pildun jangan Pildun Dunia. Kan gue bacanya bingung ya. Kalian pilih apa di Pildun Dunia? Itu Pildun udah Piala Dunia artinya. Kalau mau Piala Dunia bukan Pildun. Lucu banget tapi viewers gue sumpah lucunya tuh natural gitu loh. Pildun Dunia, Piala Dunia.
Sumpah viewers gue lucu banget ya Allah. Lucunya tuh natural gitu loh, astagfirullahaladzim. Pildun itu singkatannya Piala Dunia. Tempe, adikku tersayang, tercinta. Lucu banget dah sumpah. Dia bagus niatnya mau ngobrol sama kalian guys, jadi biar saling kenal gitu kan. Cuma kalimat bikin ketawa gitu. Kalian dukung siapa di Pildun Dunia? Aku dukungnya apa ya? Aku sih kalau negara, tapi aku Pildun kali ini jujur aja guys, belum pernah nonton sekalipun. Percaya gak? Belum pernah nonton sekalipun. Karena udah sibuk guys. Tapi dari dulu negara gua kalau gua main game bola itu jagoan gua Brazil cuy, dari dulu. Bang nggak tahu udah Brazil katanya kalah sama Maroko terakhir kali gua denger. Kata RD tuh, viewers gue yang temen bola RD tuh. Katanya sih terakhir kalah sama Maroko, tahu deh. Maroko apa Monaco deh gitu, lupa gua. Apa kalah sama siapa ya? Si Brazil ya, lupa gua. Tempe marah, kok Tempe marah? Kenapa marah sayang? Alur cerita guys, alur cerita. Reaktor ini akan masuk energi yang cukup menggerakkan seluruh Harlem. Harlem tuh apa? Sekarang aku yakin kamu berpikir Simon. Bagaimana mungkin? Dan jawabannya no form. Duh. Gua kalau game udah ada orang yang punya duit kasarnya yang menciptakan suatu hal, gue negatif aja dah. Sumpah negatif pikiran gua. Itu template guys, template dari sebuah game ya teman-teman ya. Orangnya baik misal gitu kan, terus dia punya duit, dia punya kuasa nih menciptakan suatu software gitu misalnya, pasti terujung-ujungnya ya gitu dah. Lihat aja, semoga sih tebakan gue salah ya. Feeling gue sih udah jelek cuy. Contoh kayak Assassin's Creed Black Flag yang gue mainin dulu, kan gak taunya tuh teknologinya kan teknologi Abstergo kan punya Templar gak taunya. Logika gamer. Gitu cuy. Oke. Close. Oke, nice. Tidak ada tanda siapapun. Tanda-tanda siapapun. Mereka membacakan banyak barang. Oke. Mereka mungkin sedang mencari sesuatu. Alright. Mereka mencari kolor kayaknya, kolor ya. New form. Miles di Chok Slam. Jadi WWE, jadi Smackdown loh ya, tiba-tiba mati. Tiba-tiba jadi Smackdown. Jadi Undertaker tiba-tiba makin. Oke, ada mekanik kita gas. Satu kotak PM6 punch. Serangan PLN. Awas PLN. Nih PLN. Nih PLN. Nih. Awas boy. Nih. Serangan. Awas Bambang. Oke. Nih. Duh, salah. Gak gitu maksudnya. Itu mati kalau menurut gua. Set ke kolong, ya kan? Lompat naik ke atas dengan kecepatan angin ditambah web shooter ya. Set mukul jeder ya. Minimal retak tulang belakang ya. Retak ke tengkorak kepala belakang kalau menurut gue ya. Bohong. Gak mati bohong. Nih. Awas sakit. That's so hurt, man. Sakit sih. Awas bang, ada yang nembak bang dari atas bang. Ada Petrus, penipu misterius ya di atas ya. Duh bang. Nice. Curang giliran temennya kagak kena damage, giliran gua kena damage. Nih. Suruh cium sepatu. Lucu anjir. Gerakan ultinya tuh cium sepatu nih, cium sepatu saya nih. Nih sol sepatu nih. Kalau kayak jarum sport. Oh, tuh orang mati. Jatuh lu dari ketinggian segini kan lumayan, pinggang patah-patah juga coy. Serangan web shooter. Kamu nempel di sana nak. Nempel cuy. Real nempel ya. Nih. Nempel lagi kamu di sana, oke? Awas boy. Naik ke atas. Nice. Oh, kira gue ditampol sih meninggal gitu cuy. Boy. Mana dia musuhnya? Oh, di sono. Walah. Walawe. Nih, walawe. Wis. Tendangan, pukulan PLN. PLN gua habis anjay. Oh, karena gua pencet kill tadi. Nih.
boy. Mas boy. Nuform kenapa nih si ganteng pria tampan tadi? Kok Nuformnya kok banyak begundal gininya nih? Ada apa gerangan gitu kan? Mencurigakan kan gitu. Dari sini aja ketahuan mencurigakan. Buset rame bener. Kau pada naik haji nih, naik haji. Rame bet rame, sumpah kagak bohong ini mah. Serangan PLN. PLN. Rame bet sumpah kagak bohong cuy. Nih. Itu mati sih. Udah mati kejang ya. Udah mati rambut kribo gitu. Berkedut-kedut minimal. Oh, that's so beautiful man. Damn son. Bawa ke atas coy. Nih. Aw. Pengejar maksudnya. Nice. Yang di atas dulu nih, yang di atas nih, sakit nih yang di atas tuh. Ini super rame banget loh. Gila di mana? Gue datang ke kandangannya gak sih? Buset, sekali tepuk 3 lalat cuy. Serangan PLN gue menyerang 2 orang sekali. Nih. Mas boy. Gede dikit boy. Gue paling demen gerakan dari situ, tau kenapa? Ya indah gitu. Gerakan itu tuh indah gitu. Indah. Mas boy. Oke. Nih. Gepeng pala lu. Jadi bakso gepeng cuy. Nih. Mas boy. Gelap amat ya? Lampu kagak ada lampu ini. Pengok muka lu. Itu muka minimal geser teman-teman ya. Muka gini nih. Gini. Langsung gini. Aduh sakit. Gini nih mukanya langsung. Tampol Spiderman dari samping. Minimal muka kiblat salah anjay. Nih makan kiblat salah nih. Mas boy. Ada Desha cuy, tadi gue liat ada Desha. Welcome Desha ya. Ada Des. Ntar ya. Baca chat dulu ya. Gak apa-apa ya. Ada Esan juga tuh. Esan. Mesan kalau chatting dibaca pasti keluar dari live ya guys. Gue udah kenal watak adik-adik gue. Mamam tuh sepatu, oke. Kacin kan? Menyelidiki kantor, oke siap. Habisin baca chat deh, baca chat. Terus kantor, oke baca chat dulu deh, baca chat. Chat yang bisa kebaca ya. Dadah Dio. Oh Dio udah pamitan. Oke, aku nggak libur kata Harry Toyota. Iya sama aku nggak libur. Dio good night ya bre. Sehat-sehat brother. Halo bang, aku mampir. Halo Desya. Nah hidung gue gatel. Mencret Dio. Kok mencret? Yo tomorrow again ham. Tos dulu kita brother. Martial family forever. Let's go bro. Let's go. Selamat istirahat ya. Esan anomali di bawah kasur pasti kunti semok. Begadang lebih seru dari aktivitas nonton bioskop. Betul. Aku nggak libur sama Harry Toyota. Jangan sedih, aku juga kok. Kata Haryati emot batu ya 100 kali. Bang, Devil May Cry DMC 3 Special Edition gue udah balik bang. Hah? Emang DMC lu kenapa brother? Gue lupa ceritanya. Aduh, sorry ya, gue lupa cuy. Kenapa DMC lu dah? Devil May Cry lu kenapa Daki? Sorry gue lupa ceritanya. Sorry. Maaf ya. Yang di otak gue sekarang kerjaan semua guys. Gimana Daki? Gue lupa. Dulu sempat hilang. Sayang banget Bang Arif, kasurku nggak ada kerangka bawahnya, cuma kasurnya ya. Akhirnya dapat Giant yang diperbudak di Stickwar Saga. Selamat istirahat kata Harry Toyota. Iya DMC gue dulu sempat hilang sendiri. Oh oke. Lupa gue. Sorry. Congrats ya. By the way, DMC-nya udah balik sih. Mereka melacak apa itu uniform apa tadi? Keamanan Roxxon. Oke. Roxxon tuh polisi ya teman-teman. Kayak kasarnya polisi canggihnya di New York lah kasarnya. Gitu, oke? Mungkin ya. Harus pulang, jangan pulang ya. Kamu nginep aja di warnet. Jangan pulang, anak muda cuy, masih bujang, masa buru-buru pulang. Nuform namanya Nuform ya, ingetin ya. Nama organisasi mencurigakannya namanya Nuform teman-teman. Tolong diingetin ya, nanti saya lupa lagi cuy.
Gak apa-apa, berarti ditindihin dari atas Bang Esan. Oh hell nah bro. Ada tupai gemoy. Ih lucu tupainya. Tupai bisa diserang cuy. What? Gila tupainya immortal coy. Tupainya immortal, kagak meninggoy. Keren loh. Bisa gitu kocak. Gue baru tahu. Lucu banget ya. Ada Sandy guys, Sandy tupai ya. Ada si Sandy teman-teman. It's too cold to change out here. No form namanya. Musuh utamanya Drinker bang, pemimpinnya. Emang iya kamu Rikim, yang bener kamu Rikim. Sandy Chicks, iya Sandy Chicks ya. Sama bener. Sepemikiran kita ya, Rizky ya. Gak bisa tidur gitu soalnya mataku melotot mulu. Ya udah nontonin aku aja, San, gak apa-apa ya. Uy, halo Ji, halo Roland, what's up bro? What's up saudaraku from Makassar. Adidas ya. Siapa di sini yang punya sepatu Adidas ya? Adidas ya, bukan Adios ya. Namanya tuh mereknya Adidas, bukan Adios teman-teman ya. Bang, gue punya bang, tapi nama mereknya Adios bang, gue pukul. Itu namanya KW pasar malam ya teman-teman. Adidas bener guys, Adidas real. Spider suit ideas. Itu spider Gotta make suit. sure Mom doesn't see this. Apa namanya? Kostum spider kita guys. Oke, bisa dibalik. Keren sih. Oke. Nah, ini pendalaman cerita nih biasanya begini teman-teman. Jadi enjoy, Pete latin took me to see baik-baik. this. He totally cried at the end. Apa itu? And so did I. Teater Ruby mempersembahkan banyak. Oh, tiket. Tiket nonton konser kayaknya Cina. Man, this TV is as old as Abuela. Gila, TV tabung cuy. Tahun berapa ini? What? Siapa di sini yang pernah ngerasain TV tabung? Kalian sih kayaknya belum deh. Belum ngerasain deh. Gue yang udah pernah ngerasain guys. Dulu tuh kita TV belum tipis-tipis ya teman-teman ya. Masih tabung semua guys. Masih pakai antena. Masih pakai antena ya. Sekarang kalian pakainya STB. Dulu pakai antena guys. Dulu tuh kalau lagi main nonton bola ya lebih tepatnya ya, anak-anak muda gitu kan, anak-anak sepantaran berapa? 15 tahun, 17 tahun gitu kan, 20 tahun. Itu kalau lagi nonton bola tuh ya, antenanya geter gitu, TV-nya berarakan, TV-nya hancur gitu. Puter ke atas. Naik ya ke tiang, puter pakai antenanya. Keren anjir, zaman dulu mah asik cuy. Sumpah dah, jadi kangen gue. Gue bagian di bawah aja guys, karena gue masih kecil ya. Kadang gue pegangin tangganya di bawah ya, pegangin tangga ya. Ayo pak, jalan naik bang. Biasanya abang gue kalau nggak bapak gue ya. Kangen guys. TV tabung anti pecah, pakai parabola kata Roland. What was that? Nih si Genke guys, Genke. Temennya si Miles Morales nih. It's alright, man. So okay man. Ay, bendito. Meksiko ya, bahasa Meksiko kayaknya deh. Hijo, qué guapo. Gracias, mami. Gracias I mami. invited a guest Iya tonight. Meksiko cuy, bahasa Meksiko. Gracias. Meksiko apa maybe Prancis put ya? on some music to set the mood. Naja. Really? Your campaign manager on Christmas Eve? Well, tomorrow's rally isn't going to plan itself. Thanks for getting the apartment ready, mijo. Hello. Halo. Naja, ya no dieron el permiso para mañana. Orang Spanyol bang, kata Ricky mau orang Spanyol. Aku nggak tahu bang, soalnya aku baru umur 5 tahun. Sepatuku mereknya Anis bang, waduh. Mbappe men, iya mirip Mbappe ya, bener ya? Sadar gak guys kalian guys, Miles Morales mirip sama Mbappe aja. Bang mau tahu gak besok apa? Besok apa tuh? Ay, esto nunca termina. Aku punya bang di rumah masih berfungsi. Oh masih berfungsi cuy. Mentang-mentang gue Gen Alpha dikira gue nggak pernah ngerasain TV tabung. Anjay, marah ya Gen Alpha. Maaf deh buat Gen Alpha, buat adik-adik gue maaf deh. Ya kirain gitu guys, kirain kalian gak ngerasain. Maaf deh host Ilham Martuhiel alias gua Ilham ya teman-teman, minta maaf deh kepada Gen Alpha, adik-adikku tersayang tercinta. Sana sudah meng-underestimate kalian GG ya. W cuy, W viewer ya. W Martil pamit cuy. Sorry deh. Ibunya orang Spanyol kata Rikim. Iya. Pengumuman lulus masuk Unhas. Uhuy, weh, semangat Ji. Good luck ya. God bless you Roland. God bless you Roland ya. Semoga keterima ya di Unhas ya. Nggak butuh minta maaf, butuhnya rojak minta maaf. Apa tuh? Miles masih tinggal rumah mama kerja, woi. Itu lihat MJ udah pernah
ahem dengan Spider-Man bang, tapi aslinya jiwa Spider-Man dengan Tony yang ahem itu gitu. Si Ehsan nonton baca komik tuh, komik tentang ahem gitu. Iya. Oh hell nah bro. Aku Gen X bang, mantap Gen X. Aku nggak pernah nonton with TV tabung, tapi emot itu ya, topi biru loh ya. Bang Slipperer lagi main MLBB bang. Oh lagi main ML dia. Oke. Lagi live ya dia. Beliau lagi live ya. Oke. Enggak lah, Spider-Man bukan pelangi. Iya bukan pelangi guys, Spider-Man guys. Dia macho ya, dia lelaki yoi. Kemana kita by the way? Kita kemana? Ini apa nih? Mom City Council run came together fast. Oh foto maknya cuy. People in Harlem really love her. Hah? Gimana maksudnya? Mak kita wakil gubernur kah? Hah? Presiden cina? Gimana sih maksudnya? Kalian ada gini aja guys. Rio Morales for City Kancil. Tuh kancil kan ya? Oh kanal kayaknya deh. Iya kayaknya deh. Mungkin karena gimana ya konsepnya? Gue gak ngerti sih. Ini kemana sih? Siapkan apartemen. Guess Mom's not done unpacking either. Oh nyari lagu ya? That Oke, seinget gue wallpaper nyari just lagu. screams Abuela. Well, what's that? Oh iya nyari lagu cuy, bener cuy. Must have gotten mixed up in the move. Apa ini? One of Dad's old case files. Salah satu berkas kasus lama ayah. No. Who's the prowler? Buat yang nggak tahu ya teman-teman, ayahnya Miles Morales ini karakter yang kita pakai sekarang adalah seorang tentara yang sangat pemberani, gagah, perkasa seperti Gatot Kaca ya teman-teman. Dan sayangnya beliau meninggoy ya, engkek ya, karena melindungi kota cuy, melindungi presiden dari serangan. Rest in peace, ayah Miles Morales. Buat yang penasaran, lihatin, kepoin channelnya lah Martel. Promosi. Karena gue pernah main guys, ya. Cerita lengkapnya di situ cuy. Oke. Wonder if Dad ever caught the guy. Ini siapa? Who is he bro? Siapa dia? Haven't looked through these since. Laos apa bro? Apa nih? Dad's favorite album. He put this on every Dia memakai Sunday while he ini made setiap hari coffee. Minggu sambil membuat kopi. Oh, milih-milih lagu cuy. Kita cari lagu yang paling terkesan gak sih? Gobloy. Sorry. Tuh, setiap bapaknya hari Minggu bikin kopi, dengerinnya lagunya itu. Berarti kurang terkesan lah. Oh. Bayanginnya apa? Salsa from Abuela. Mom and Dad would move Sambina when saat this ini came terjadi. on. Sebenarnya sih terjemahnya nggak gitu sih, gue yakin. Oke. Iya maju. Ini apa nih? I think this was Uncle Aaron's. Paman Dad Aaron. never played it, but Ayah tidak pernah memainkannya, he tapi also never got rid dia of it. juga tidak pernah membuangnya. Interesting. Ambil. Ambil aja. Nih mencurigakan nih. Oke. Ayah nggak pernah ngedengerinnya, tapi dia nggak pernah ngebuang juga. Ya udah, kita mengenang lah. With bleach. Borak dengan pemutih, kenapa ngomongin borak The gitu? greatest record ever. Merry Christmas babi, gue babi. Sebenarnya tidak ada iklan mendesahkan. Kok mendesahkan? Itu rahasia bang, jangan spoiler kata Rikim. Apa tuh? Emang iya? Itu Spider-Man yang nonton jaringnya keluar bukan dari tangannya Esan. Oh, Rio de Janeiro, Brazil. Rip Oliver Triply. Hai. Rest in peace bro. Lagunya mau dimatiin atau dinyalahin bang? Copyright gak? Gak apa-apa Rikim, let's go. Hajar copyright ya. Bang kapan main game AAA pakai remote tabung TV 1945 kata Samuel. Meleduk TV-nya. Oke. Gak apa-apa, copyright juga gaskan teman-teman ya. Semoga kalian enjoy cuy. Karena duitnya juga percuma ya, tidak ada duitnya. Yang penting kalian terhibur teman-teman. Itu pemilik Paman Aaron. Paman Aaron tuh siapa lagi? Ada lagunya gak guys? Nggak ada lagunya. Oh ada, tapi kecil banget, kecil lagunya. Maaf ya, lagunya kecil, gua aja nggak kedengeran guys, apalagi kalian. Maaf ya. Santuy, enjoy, relax, yoi. Santuy, enjoy, relax, yoi. Is the mystery guest Uncle Aaron? Un segundo. 1 detik. Paman Aaron tuh siapa ya? Coming around here. I just thought. Never mind. Let's talk about it later, okay? Selek tuh Paman Aaron.
sama keluarga kita. Paman guys, paman kita guys. What else did you need me to do? Lighting the tree would be perfect. Sorry, Naja, I'm back. Ini kan Merry Christmas ya, hari Natal ya. Biasanya kan keluarga kan pada berkumpul gitu. Keep bugging Mom. Tapi paman Eren Should light the tree. itu tidak datang guys. Paman tuh berarti mungkin kakak paman. Pero lo hubiera querido que yo lo hiciera. Paman, iya paman tuh kakaknya bapak kita guys, paman guys. Kalau ini om. Kalau adanya bapak kita om ya gak sih? Ini kan harusnya bener nih. Oke, kita menghias pohon Natal kita teman-teman. Glad Dad's tree survived the move. Me too. Kenapa? loves that Kenapa little paman guy. Eren gak datang guys? No Christmas like Pamannya a broken Miles, Christmas. paman Aaron. Oh, pamannya Miles Morales. Iya benar, pamannya Miles Morales. Paman sama om apa bedanya? Kalau om tuh adik dari bapak atau ibu kalian. Kalau paman tuh kakak How are your parents, dari Genki? bapak atau ibu kalian. Setahu gue sih gitu ya. They're good. They saw a sea turtle the size of a Labrador. Lagunya on bisa Bola diganti. Bini yesterday. Yang di gigi enggak bang. Yang lagu I'm glad bapak. you decided to stay in the city. Gak bisa Ji. Having you in the house. Nanti buka website komik Here, Miss Morales. yang dia cuma manusia biasa tapi bisa keluarin jaring. Apa pula? Komik lu mencurigakan. Siapa nih? Finn? Hey, Lalu siapa lagi? Memperbaiki bel pintu. So good to see you. Ini siapa guys? How are you? It's been like... months. A lot's changed. Yeah. Udah beberapa bulan tinggal datang katanya. Yes. Oke siap Bang Is Jago. that our guest of honor? Pakai itu tamu kehormatan kita. Ayo masuk kalian Dinner's berdua. almost ready. Finn, I'm so glad you Sangat could senang make kau it. bisa melakukannya. Apaan Thanks tuh? for inviting me, Miss Morales. We missed you. Melakukan apa lu? Especially. Nah yang ini khususnya. Hi. Finn, this is Genki, my friend from Brooklyn Visions Academy. Genki, Fokus ke cerita ya. this is Finn, my best friend. My other best friend. Ntar deh, gue gedein dulu deh. Mungkin Oh, masih iya. bisa kali gue You gedein. Bentar. Gue full ini deh. It's one of Masih the middle kecil, school ya science mohon fair maaf at dah. County, right? You made a Energy converter? Jinx! The wiring in this building is such a mess. I'll check the circuit breaker. Gracias. Gracias. oh, Christmas by candlelight? I promise I didn't break it when I fixed your doorbell. Mati lampu. Lah mau closing bukan closing. Kind of impressive if you managed to. Mati lampu guys. Mirip kayak di sini ya. Bejetek cuy, bejetek turun. No good. Breaker doesn't have power. Komandos tidak memiliki kekuatan. Tampaknya seluruh blok Let me habis. check if I can see anything Tidak from the memeriksa fire apa escape. kau dapat melihat sesuatu dari tangga. Oke Akung. Kok Akung? Terjemahnya kok Akung? Like Martial Family. Aku manggilnya sama aja. Kalau saudari cewekku yang kemarin aku tembak dipanggilnya apa bang? Astagfirullahaladzim ya Allah. Definitely can't get to the transformer from here. Saya tidak bisa ke trafo dari Unless you're sini. super sticky. Kecuali kamu sangat lengket. Widih anjay. Aura farming lo ya. Beliau berpikir beliau MC ya. MC sih emang. Tapi aura farming itu terasa sekali loh ya. People on the roof. Can't go up there. Yeah, got the whole block. Chaos coy. Jangan lewat ya, yang pasti jangan lewat jendela ya karena lewat jendela bunuh diri cuy. Wih muralnya sih keren sih. Gambar-gambarnya cakep ya teman-teman ya, mural-muralnya. Cakep-cakep loh teman-teman. Kita lewat. Gue bilang jangan lewat jendela, di luar jendela ya udah. Bioelectricity can take down Mau dia Rhino. aja lah. But can it Ke naik save ke atas. Christmas Berarti kita dinner? mau ngidupin listriknya nih teman-teman, oke? Gue bilang apa? Dibutuhin di Indonesia. PLN apa itu PLN? Miles Morales ya. Gotta get back inside Cepat, ASAP. tepat, teruji, higienis ya. Dan yang pasti anti korupsi, oke? Udah nggak perlu PLN, apa itu PLN? Nggak perlu. Miles Morales for Indonesia, oke? Miles Morales untuk Indonesia cuy. Rizky mulai dewasa mas, iya Rizky mulai dewasa emang dia. Cabul ya. Didikannya Ilham Martahiel gitu loh. Let me see. Gue tahu kok kalian cuma gimmick teman. Kalian anak-anak baik kok. Smile still outside? Actually, what about a photo? Oh, dialin perhatian. Now? Yeah, you know, precious moments. You gotta capture them. Shouldn't we wait for Miles? No, he hates photos. Tidak, dia benci foto Alright, kayak gua everyone ya. squeeze in. Ready? Kita tuh pria tidak menyukai foto, oke? Big photo. Kita tidak suka foto-foto. Hey, Miles. Who's ready to eat? You Uh, guys cakep. sit down. Wih, enak I banget got itu. this. Daging babi kah? Gue bukan ngejudge ya, gak tahu guys. Yang pasti daging sapi harusnya gak gitu gak sih bentuknya? Aha. Kayaknya musiknya apa kayaknya
suara gamenya udah mulai normal nih ya. Udah mulai normal ya, lebih gede lah ya. Yang nyentuh kuning nih sekarang nih. Kok tadi nyentuhnya hijau doang. Anjir, daging ayam, bukan daging ayam guys, itu daging ayam tirek ya. Kalau segede gitu cuy, bukan daging ayam biasa itu mah. Cie. Aku merasakan getaran-getaran cinta loh ya, yang akan berubah menjadi getaran-getaran ranjang. Daging badak mas, bisa jadi daging badak. Finn, tell us Dagingnya everything si you've been Rino up to. gitu. You still in robotics club? Oke, perhatiin nih, I had ini to jalan quit, cerita ya, al cerita. But I've Aku harus been berhenti, studying tetapi aku biotech on my own. belajar biotek sendiri. Nerd. Oke, nerd. Says the guy who has to wear an ascot to school. Harus pakai es ke Only on sekolah. Tuesdays. Does your brother Rick still work for Roxxon? Rick adenya bekerja untuk Roxxon. I don't know how anyone could work there after seeing your last campaign ad. You went for Simon Krieger's jugular. That reminds me. Genki, you have a certain flair for social media. Could Kenapa you dia pas spread ditanyain the word adenya about Rick masih tomorrow's bekerja sama rally? Roxxon, mukanya berubah cuy. We'll be trending by midnight. Ipin itu yang cewek teman-teman. Sometimes it feels like Apakah ada Simon sesuatu, Krieger's my cuy? real opponent. Roxxon has so much influence here. Roxxon memiliki But they begitu don't banyak answer to pengaruh di anyone sini, except tetapi the mereka tidak shareholders. bertanggung jawab kepada siapapun kecuali Harlem pemegang needs saham someone mereka. to Tuh, fight for the bajigur. community. Roxxon That's tuh, Mom's campaign Roxxon tuh yang speech itu voice, ya. in case you couldn't tell. yang si ganteng tadi cuy. You wanna proofread these? Si ganteng tadi mah bukan Roxxon ya, Yes, Nufon ya, do Nuvo. not hit Apa sih send. namanya? Nggak ngerti dah gue dah. Makanya perhatiin bye-bye ya ceritanya. Gue juga masih nyerna nih ceritanya nih, maksudnya gimana. So, what's going on with you? What do you mean? You seem, I don't know, distracted. Distracted, terganggu. Want to talk about it? Mau membicarakannya. Oh itu yang tadi ditanyain adenya That's masih kerja guys, sama si Roxxon. Christmas. Tidak malam ini hari Natal. Hey, how are you handling the move from Brooklyn? I mean, Pasti ada something yang mencurigakan. Sangat sus. You hate it. no, That's your I hate it, but I'm too nice to say it voice. no, it's, I don't know anybody here, and I'm always having to ask for directions. You need to find a good restaurant, a barber shop, somewhere you can shoot moves. Pangkas rambut. You'll settle in. What if we hang out tomorrow? Just the two of us. You're not too busy? It's winter break. I can put off homework for at least another week. Okay, I'll text you. It's a date. I mean, not a date. You know, a friend date. Still as smooth as the last time I saw you. Miles Morales langsung main cepat loh ya. Ini kencan. Terbaca kamu wahai anak muda. Tidur, abis itu tidur dia. Miles. Kayaknya mau ngedate bang. Iya, tadi keceplosan ya. Ini kencan, kata si Miles Morales. Udah nggak tahan dia. Udah jadi So I musang stayed up birahi last nih. night and designed an app for your new suit. Thing's got a crazy Aplikasi. custom OS. Nothing I've ever seen before. Aplikasi apaan? But I Ojol. ran it through a disassembler so I could reverse engineer the plugin architecture and Dia tidur ngoroknya. you just fell asleep again, didn't you? Nggak peduli kata Miles Morales. Miles, I'm up. Dia baru bikin aplikasi untuk kostum kita katanya. Di dalam kostum it's kita. almost done compiling. Apa nih? Thank you. Wih, tapi Genki, Ready to try out my Genki jago loh Yeah, guys. man. Let's do this. IT-nya bagus dia ya. I'm connected to your analytics. Mentransfer data. Let's Sistem test beban. drive this baby. All right. Apa sih dia bikin aplikasi apa sih? Penasaran gue. Network connection, health bar, oke, combat, ini, oke. I can see everything you see. How are you not puking all the time? Oh, jadi dia bisa monitoring dari lensa kita cuy, nyambung ke dia. Jadi dia bisa kontrol kita langsung ya monitoringnya. Aplikasi Spider-Man ramah lingkungan. Oh, Welcome to Friendly Neighborhood 1.0. 1.0. Let's New Yorkers Ini directly memungkinkan request warga your New help York and langsung report meminta crimes bantuan in progress. kamu dan melaporkan. Oke, siap. Look, Oke, someone just made a menarik. Oke, siap Bang Jago. Request came from a guy named Aaron Davis. Aaron Davis. What? That's my uncle. Does he know you're Spider-Man? No. Iya, paman Aaron ya? That'd be a Yang tadi malam gak datang ya? I'm headed to the subway stop. Oke. And so guys, karena waktu sudah menunjukkan 1.25. Gue udah live streaming sekitar sejam 25 menit. Dan jam sudah menunjukkan pukul 9.36 WIB. And so guys, mohon maaf, gue harus melakukan ini.
Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Tar dulu. Masih gede suaranya. Bentar. Jangan end please, gue mau gadang. Lanjut mas, lanjut, serius lanjut. Ya udah, jangan deh, lanjut. Oke, siap, nggak jadi end. lanjut ya. Aduh, kenyang gue, terus. Gue setting dulu. Bentar, aku mau setting dulu. Bentar guys. Bentar. Miles terbang dikit ya. Bentar aku setting dulu ya. Lagi aku setting. Kalian marah gak kalau aku setting? Bentar. Tadi aku mau ngapain sih? Tadi aku mau ngapain ya? Gue lupa tadi gue mau ngapain cuy. Aduh, kalian gak ngeliat apa-apa guys. Dan gue di balik layar ya. Aman kok ininya. Bentar ya. Setting bentar ya. Aman kan jaringannya? Aman kan guys? Oke, lanjut. Oke, let's go. Ini misi terakhir kali ini ya. Kita ketemu paman kita cuy, Aaron Davis ya. Paman Aaron cuy. Yang tadi malam baru kita omongin. Ketemu lu pagi-paginya, keren. Dia minta tolong di aplikasi, minta tolong Spider-Man ya. Oke. Kok nggak ada iklan bang? Nggak tahu Roland, nggak tahu Ji. Hey there. You needed some help? I'm Spider-Man. I'm Spider-Man, by the way. Yeah, I know. Aaron Davis. I think somebody's messing with the sensors. I'm getting bad data from the main relay up top of Grand Central. On my way. Wait. Mukanya mirip sih sekilas sama si Miles. Where's the Yang pamani. other Mana Spider-Man yang lain? Oh, he's on vacation. Dia sedang libur, Don't cuti worry, ya. Si Pete itu lagi, si Pete Parker lagi cuti. Paman Aaron ya, yang dicariin ya. Dia sendiri. Definitely didn't recognize me. Oh, Guys, emang dari tadi nggak ada iklan guys? Kata Roland nggak ada iklan guys dari tadi guys. Emang ya guys? Forgot to mention. There was a break-in Udah save last bang night right atau next belum? door at Roxxon Plaza. Lanjut dulu nih satu misi terakhir kayaknya. Mirip Ice Cube. Caught him hanging around my Kemudian nggak ada iklan kata Asep. Emang iya guys nggak ada iklan guys. Sedih gak aku kalau nggak ada iklan? Sedih nggak ada iklan. Nggak ada duitnya. Emang nggak ada duitnya. Ada iklan juga nggak ada duitnya. Now they've got a new boss. Tinkerer. Thanks for the tip. Kok gitu gua terbangnya tuh? You saw Spider-Man Terbang gua kok often? gitu? Like for help? Didn't really have a way to get in touch to this app thing. Oh bisa But I gini saw you on cuy. the news last night taking down Rhino. Figured you were the right Bisa gitu person ya. to call. Wih. Cool. Oh si paman Aaron Been working at the ngelihat subway berita guys long? kalau kita menumbangkan Rhino ya Took the job tadi malam ya. last year after my brother. Well, anyway, I was trying to make some changes. Decided this job was Maksudkan pekerjaan ini adalah tempat yang baik untuk memulai. Train Oke going siap. down on my watch doesn't Yang exactly di jam paint me tangan. in a good light. Dan Well, mengamarkan apa tuh? when we fix them, you can tell your boss you showed initiative by Oke, using pokoknya ada the friendly gangguan neighborhood di Spider-Man kereta app. lah ya. I'll do Ada that. trouble cuy. Good luck with the sensors. Oke. Siap paman Aaron Davis. Aku akan membantumu, oke? Pelanggan pertama kita di aplikasi ojol Spider-Man tuh paman kita sendiri ya. Ojol Spider-Man nih aplikasi ini keren ya. Here's the sensors. Oke, ada sensornya. This bro. Apa ini? There are way too many wires on this one. It's gotta be messing with the signal. Ini ada kabel. Oke, kita cari kabelnya kemana ya? Ruangannya. Jalurnya itu ke kemana jalurnya? Oh, sini. Sini ke ujung sono no. Oke. Kemana sih? Lah. Di bawah situ. Gimana caranya gue ke bawah? Oh, sini nih. Buka. Ah, tadi ada tombolnya. Gotta Loh. get inside that shack. Ah, ini loh. Ada kamu, Kakak. Aduh, sayangku. Nih. Setrum kan lu? Bohong banget, kesetrum kagak mati, bohong ya. Kan PLN punya ini. Tegangan buat inin kereta kan gede, guys. Apa itu? This is crazy tech.
Ini teknologi gila dia bilang. Hate to do this, but Benci melakukan ini tapi oke, dikasih tegangan listrik sama dia. Sensors are back Signal relay online. online, What oke. did you do? took Oh, care of the guy relaynya messing kembali online. with Oke, me. And it siap. looks like they left some of their toys behind. Relay itu apa ya? Rel keretanya kali ya, relay ya maksudnya. Apa sih nggak ngerti I'm gue. gonna have to call you back. Pokoknya fungsinya udah sebagian udah dituntaskan. Whoa. Bet I can use this to make those hollow drones Pete designed. Konsumen mugaran pamana. Ngomong apa sih lu Rizky Puyang bala gua. Oh, dapat gadget cuy. Oke, siap Bang Jago. Oke, apa itu? Iya, ngerti. This Okay, tech siap. has a pretty unique RF. Wonder if I can track it. Huh. Looks like there's a bunch more of these Oh, around oke. the city. Untuk mengupgrade gadget-gadget teknologi kita itu ada di map nih. Yang kayak gini nih. Oke, siap. Ngerti. Makan mie lagi men. Jangan banyak makan mie ya, San. Nanti sakit ya. Perfect time to try out those new hollow drones. Astagfirullahaladzim. Bisa kage bunsin no jutsu jir. Bisa kage bunsin guys. Gelo kali ya. Bisa kage bunsin cuy. Keren jir. Wah, keren banget. Tuh, ada yang bantuin kita gitu guys. Tuh. Keren jir. Nih kamu cium tuh kaki ya. Kata kamu tidak pernah mencium kaki orang tua kamu. Cium kaki Spiderman aja, oke? Kage bunsin no jutsu. Wah, ada bunsin lagi anjay. Di atas dulu nih, di atas. Nih, jatuh kamu nak. Nah, nempel dah sama. Si botak ngapain si botak? Nih, botak nih. Ini botak udah botak pakai kacamata. Bawa senjata berat. Ngapain sih kamu? Allahu Akbar, Bang. Kamu nampol aku, ha? Nempel kamu di aspal itu ya. Actually, you take this. Nih, lu makan nih. Pencarian lu sendiri. Nih. Nempel lagi lu, dah. Bobo ya. Trains are running again. Itu lompatan Mr. Beast, Bang. Lompatan Mr. Beast ya. Yeah, Hey, Mr. Davis. How are things looking now? I've got a signal, but no trains Aku on the mendapatkan sinyal tracks. tapi tidak ada kereta. Tidak ada kereta di How's the relnya. underground messing with your Loh, sensors? rel. Tidak ada kereta di relnya. Keretanya kemana nih? Does Roxxon ever Terbang. use the subway to ship new form? Roxxon? Nuform. The subway system was designed to carry goods, not freight. But this line got some updates when Roxxon Plaza went in. So they could be using it under the table. I'll follow up on it. So, you mentioned your brother. Kamu menyebut You got kakakmu. another Kamu family? punya keluarga lain. Seen them in a while. Sudah lama tidak melihatnya. No, itu sakit sih. Itu sakit sih. Taking this job, Padahal Miles guys, keluarganya guys. especially my Lebih aku nephew. merindukan mereka, terutama keponakanku. Ternyata Paman Aaron Davis merindukan ponakannya guys. Yang which is itu adalah Miles Morales. Why? Paman, why? Kenapa kamu meninggalkan aku? Damn bro, that's so deep man. Dulu kami, oke, ya mungkin sekarang kamu bisa bertemu dia lagi. Your family. Mereka keluargamu. Yeah, Selek kah cuy? I should go. Selek ya, marahan kali ya. Bang, kamu punya ponakan, punya Rikim. Satu, ponakan aku satu. Nggak ada SEO. Bang, hewan apa yang disebut 3 kali bang? Apa tuh? Sebut 3 kali apa ya? Gue taunya 2 kali lagi, kura-kura. 3 kali nggak tahu. Bang Jali nggak ada Sep. Oke, Underground's wrecking everything. underground rusak segalanya. Maybe I can stop Rusak di kampret. Ada ki apa tuh? Gotta split those guys up. Oh, ini kayak biasa, ngerti. Ini kayak Spiderman yang dulu ya. Tarik boy. Itu lambung minimal bengkok itu lambung. Entah gimana caranya lambung bisa bengkok. Yang pasti sangat bengkok itu lambung tuh. Itu dia suruh sholat ya, suruh sujud ya teman-teman. biar inget mampus ya, biar inget matian, oke? Dan untuk Time to memilih try out musuh. Pete's visor tech. Oh, rame bener boy. Nice. Now I can track them. Oke. Tembak jaring ke tanah atau objek untuk mengalihkan perhatian. Oh iya sih. Yang sebelumnya juga kita bisa begitu kan?
Kamu sini kamu. Aduh goblok. Nah, tuh lihat tuh, ada apaan tuh? Ayo. Nah, tinggal gue tarik ini, guys. Tarik, boy. Aduh, keciduk sih. Enggak dong. Enggak kan? Enggak keciduk dong. Nih. Enak banget tuh empuk tuh rasanya tuh. Yo, ketahuan guys. Bangke kuda lah. Awas boy. Tawan cenah. Nih. Gue juga nggak takut kalau ketahuan juga. Ha? Ini by one Sherlock tak parah nih coy. Nempel kamu nak. Jurus kaki buncin aja justru. Wow, cing. Wah, aku punya kaki buncin guys. Kalah, Peter Parker kalah cuy sama Miles Morales cuy. Nih. Kamu ngapain di ujung? Sedih amat dan temen ya. Nih. Aduh. Habis. Nih. Biar tenang, nempel kamu di sana, nak. Ada lagi ya. Kamu nempel juga ya. Nih, kamu. Nih, makan. Oke, good. Kamu diam, oke? Kamu yang di ujung juga diam. Nempel kan? Enak banget ya nempel-nempel itu ya. Oke. Sekarang untuk mengembalikan kereta ke jalurnya, kontrol mungkin di kantor. Robek-robek guys baju gua cenah. Ya baju gua robek-robek ya. Tuh. Realistis banget loh cuy. Nice. Mana kita? Oh, ke dalam. Turun. Kita harus mengoperasikan keretanya lagi guys, karena nih keretanya ada diobrak-abrik ya sama si underground tuh yang kita bantai-bantai tadi cuy. Unc said that's their leader. Tinkerer. Oh, Tinkerer namanya guys. Tinkerer berarti pemikir dong, pemikir. Tinkerer namanya. Man, they read the controls. Gonna have to get the trains back on the tracks by hand. Or web. I can use that turntable. Meja putar. Oke. Turntable? Pull trains Aduh, with webs. teka-teki. Aduh, gue benci teka-teki begini nih cuy. Guys, kalau ada tips and trick ya, boleh ya. Ini kayaknya teka-teki nih cuy. Oke. Yeah, that's good. Now for the others. Oke, yang penting dia udah nyentuh tanah. Underground looks up new form shipments, then kills the subways. Maybe they're trying to stop new form from reaching the city, or what? Ini cuy. That works. Almost there. Ikan sapu, ikan mati, salah, ikan mainan. Ganti kostum nanti ya Mas ya, nanti kostum. Gimana guys, kita teka-tekinya guys. Oke, dimaju. Yes. Okay, one more. Mana nih teka-tekinya teman-teman? This train's gonna block that one. Lah iya, keblokir ya. Oh, berarti salah guys. Ini tarik nih. Ini tarik. Ini kan ininya bisa di ini. Diputer. Kita putar ke sini. Harusnya sih begitu ya. Oh, Paman Aaron sangat serius saat berbicara ingin kembali ke keluarganya. Oke. Rumit juga nih. Ternyata Spider-Man Miles Morales bercerita tentang keluarga ya kisahnya. Menarik. Dan gue biasanya sih kalau tentang keluarga-keluarga gitu, kalau endingnya sedih ya, nggak tahu ini endingnya sedih apa enggak. Gue nangis sih cuy. Contohnya Assassin's Creed Black Flag tuh tentang kekeluargaan dan sahabat cuy. Gue nangis cuy. We've got trains on the tracks. Now they need power. Kekuatan, isi daya generator. Nah, ini daya generator ya. Oke, udah rapat semua nih kasarnya teman-teman. Maksudnya udah satu jalur, berarti tinggal kita satuin cuy. They busted the controls here too. Kontrolnya dirusak lagi. Gue tambahin di sini berarti. Okay, I can use that to power the trains. Probably. Mungkin. My webs are conductive. Jaring aku konduktif. Oh, berarti dari sini. Hah, gimana nih? Hah. Sini. Oh, jaringnya bisa diiniin, guys. Bisa di apa ya? Jadiin konduktor ya? Apa namanya? Penghantar listrik.
Jadi hidup kan? Keren. Gila, fisika ilmiah tentang keluarga dapat semua cuy di game ini cuy. Keren ya. Gua kalian merhatiin cuy. Hey, Mr. Davis. Oke. Did anything change? Udah jalan. Enggak ada supirnya yang bener. Good job, kid. Bentar. Tuh kereta jalan, supirnya siapa? Anything else comes up? Supirnya siapa? Yang jadi pertanyaan. Wait a second. I got a little something here. It's not much. Main jalan aja lah Usop. Real kereta It's the hantu least I cenah. can do. Guy who just saved my job. Real kereta hantu Cool, teman-teman. cool. I'll head back now. Oke. Paman Aaron katanya ada sesuatu untuk kita teman-teman. Sopirnya goib mas, iya real goib itu mah ya. Itu bener-bener hilang. Itu biar keretanya bisa jalan Hey, bang. Miles, Itu sudah just hampir. landed in Europe. How's day one of solo Spider-Manning? Pretty good. Wih Peter Parker cuy. Stumbled on a conspiracy Senior. in my neighborhood. Classic. You have a plan? I'm sort of making it up as I go. The mark Senior of a kita, true senior kita. Spider-Man. Anda Spider-Man Well, sejati if you need me, anjay. I'm a phone call away. And a cross-Atlantic flight, but it's fine. Sure, man. Dia lagi di Atlantik cuy, si Peter. It is awesome. You earned it. Oh, MJ needs me. Gotta go. Gue mau spoiler Bye. bang, nah itu spoilernya, diam kamu ya. Rizky. Peter Parker lagi belum madu sama si MJ mas, bukan. Gue capek yang jelasinnya. MJ kan kerja sama Daily Bugle, nama perusahaannya. Daily Bugle merintahin MJ buat kasarnya ngeliput lah, karena kan dia kan berita kan, tentang berita, ngeliput ke luar negeri. Peter Parker diajak lah sama MJ gitu. Fixing the subway Dinas perjalanan dinas lah kasarnya. You have so many requests. Gitu. Like, this one's from Teos. That guy rules. Oh, Theo, I should definitely check orang that out. pemerintahan. Now that the whole city's counting on me. We're like the #1 app in NYC right now. Anjay, aplikasi Check it nomor out as 1 soon di as you're New done York with your City uncle. cuy. He still doesn't know Aplikasi you'll- ojol. Had a couple of Ini near ya nih misses, teman-teman, but I ojol apa kept my namanya? cover. Ojol I'll check Spidey. the app as soon as I'm done here. Later. Nih ojol Spidey nih teman-teman. Mana itu? Udah bisa belum diakses? Oh belum bisa diakses ya. Ada aplikasi ojol Spidey teman-teman. Siapa di sini yang mau diantar jemput sama Spider-Man? Oke, ini buat inian. Oke, mungkin gua akan sibuk ya di channel kedua gua nih kayaknya nih untuk Spider-Man nih. Untuk kita grinding aja. Bang, nama channel keduanya apa bang? Kalian mau tahu aja. Aku jadi malu. Kalian mau tahu guys, channel kedua gue guys. Ntar deh gue kasih tahu deh. Gue pernah ngepost sih di komunitas waktu itu kalau nggak salah deh. Buat grinding nih, karena ini game grinding ya, grinding banget nih. Maksudnya kalau gue mau kuat, terus ada mungkin side story-nya, itu kan bukan main story. Kayaknya gue bakal mainin di channel kedua nih. Halo bang, sorry telat. Halo Syafi. Hai, masih mau nongkrong kata Pin. Oh si Pin tuh. Channel rahasia. I'm almost there. You gotta hurry, Spot. Nama channel kedua lu Slipperer kan? Slipperer itu bukan kocak. Channel rahasia, bener-bener channel Put rahasia ya. bombs on the tracks. Mom, for real? Gengke itu orang Korea blasteran dia bang. I'll get Oh, there as soon as I can. Hang tight and don't go outside. apaan tuh? Gua kagak lihat lagi. Channel rahasia, iya channel rahasia, channel kedua gua nih. Kayaknya gua bakalan rame di channel kedua nih. Maksudnya bakalan grinding di channel kedua nih. Dan di channel kedua kan gua kan nggak perlu entertain segala macam gitu, sembari ngobrol-ngobrol aja ya gak sih? Apa nih baru balik dari bersihin piring sangat rajin kamu San. Ya, kita balik dulu ke paman Aaron Davis. Yang nyetete aja. Aduh, apalagi ini ya Allah. Gotta stop this quick. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah bang, udah bang, ampun bang. Nih bang, lempar-lemparin aja coy. Nih bang, nih, apa ya? Nempel kamu nak. Oke Jus, kage buncin dong Jus. Anjay. Nih. Biar nggak lu doang yang main, kita juga main. Apa tuh? Mana stream Avatar yang kau janjikan itu, Wok? Biar nggak lu doang yang main, kita juga main. They're gonna blow the Belum gue setting guys. Not if I can help it. Dan itu pernah gue ceritain kenapa gue hilangin di live streaming gue pas kapan ya gue lupa. Nih.
Tempelin dulu boy. Wah kagak mau nempel dia. Wah ganti tuh orang. Mampus lu. Kok ada waktunya cuy? Wah, aduh. Oh ini bomnya. Golo. Rel kereta dipasangin bom jir. Tidak berperimanusiaan fix ya. Anak-anak Dajjal ya. Dajjal kalau wujudnya manusia begitu tuh. Tapi Dajjal emang manusia ya. Gimana sih? Pokoknya itulah. Iblis ya. Iblis kalau bentuknya manusia begitu guys. Bukan Dajjal ya. Oke, kita langsung aja ke sininya cuy. Awas. Lempar bom. Oke, nice. Baru kita duel. Nih, kamu duel. Aduh, sakitnya. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Gila. Serangan apa itu, cuy? Au. Tolong. Mampus. Allah, ada lagi bomnya. Dulu. Duh, ini orang ya bener-bener ya. Astaga. Allahu Akbar. Ya Allah, sakit banget. Gila. Shit. Sakit banget. Bubar lo. Bom dulu. Oke, nice. Satu lagi. Oke, nice. Baru sini duel sini. Tadi gue panik gara-gara ada tit berisik gitu. Mas boy. Bawa ke langit. Kita turunin ke bawah. Boy. Polisi baru datang. Halo polisi, apa kabar? Kamu digaji ya, saya enggak, tahu gak? Kamu digaji, halo Ribora. Kamu digaji, aku enggak. Tapi yang datang telat kamu ya. Kampret, kupret, tua air kamu ya. Mbak, tahu gak mbak? Kalau main pistol tuh bahaya loh mbak. Ini cewek loh teman-teman. Tuh cewek mbak ini cuy. Mbak warteg kayaknya ini sebenarnya. Beli kayak frustasi. Apa ini warteg aku nggak laku-laku. Udahlah aku mau jadi penjahat. Kayaknya gitu. Mbak warteg itu sebenarnya real. Nah kau ini wibu. Nih wibu. Tolong wibu. Timpuk dulu kan. Mampus lu. Makan tuh semen. Nih. Nempel kamu di atas mbak. Oke mbak. Oke gadis, kamu di atas aja ya gadis. Ada lagi yang bisa dibantu? Polisi baru pada datang. Oke, halo. Oke, polisi di mana itu bang? Di mari ya. Di sini. Halo Ribora. Malam bang, malam. Polisi nggak kerja, iye. Mereka digaji loh. Kok datangnya telat? Kenapa? Ya, kayak telat datang bulan. Udah digaji, pakai pajak gajinya. Gajinya gede. Belum kerjaan sampingan di lampu merah, nilang. Aduh, gawat ya. Udah mulai gawat nih. Apa nih? What is this, bro? Di sini kamu dapat melihat semua sumber daya yang telah kamu kumpulkan. Oke, siap Bang Jago. Gunakan sumber daya yang kau peroleh untuk membuat mod baru dengan memilihnya memegang A. Terjemahannya lucu deh. Memegang A. Mengurangi kerusakan dari serangan jarak dekat sebesar 25%. Serangan setelah penghindaran sempurna menimbulkan kerusakan 50% lebih banyak selama 5 detik. Yang mana ya? Jarak dekat sebesar 25%. Gue sih sebenarnya jarang kena damage pas deket sih. Gue tuh biasanya dari pistol. Nih deh berarti. Kayaknya lebih guna ini cuy. Gue jago ngehindar soalnya. Alright. Walaupun gue rada gak ngerti ya. Ini mod apa ini? Gak ngerti gue. Coy, gue robek-robek cuy, bisa ganti dulu gak sih? Baju gue jelek amat robek-robek. You okay, Mr. Davis? Lah, jadi bener lagi bajunya di sini. Gimana nih? Oh hey. Pertemuan keponakan dan paman nih, teman-teman. 1 year unlimited subway pass. Thanks. Tanpa batas 1 tahun. Name Gue dapat tiket gratis, guys. How did you? Okay, gotta Dia tahu nama kita, coy. Terciduk. Oh hell no, bro. I kinda suspected when I Agak saw the juga pas news lihat beritanya yesterday. kemarin. Oke.
Watching your moves on Menonton those gerakanmu escape pada cons, kontra yang lulus itu. juking guys left and Bikin right. guys kiri dan kanan. Bila bersumpah aku kembali ke taman bermain You were quick denganmu then. dan ayahmu. Kamu dulu cepat, jauh lebih cepat sekarang. Don't Wow. worry. Karena I won't Miles tell you, tuh Mom. dulu deket banget guys sama si paman Aaron Davis ya. Jadi begitu rekamannya dilihat Promise. malam yang kita lawan Rino, dia langsung tahu, langsung ngeh, oh ini ponakan gue nih, gasanya gitu. He probably freak out. Karena dia deket banget sama paman Davis ya dulunya. Definitely freak out. Oke. So you taking over for the other Spider-Man? Nah, like I said, he's just on vacation. Bang, gue udahan ya, bye. Syafiq. And he left Bye you bye in bye bye. charge. Yeah, Lot of responsibility for a kid your age. I can handle it. Hope so. But listen, you get in over your head, you give me a call. Hmm. I'm here for you. Got it? Got it. Thanks, Unc. Ini sepatunya keren banget ya, Spider-Man ya. Untuk sekelas Spider-Man keren loh. Adidas punya, jir. Genki said the app's blowing up. Oke, siap. He definitely needs a Spider-Man. Siap. She'll patrol for a while. Nah, ini dia yang gue bilang ojol Spidey. Ojol Spidey, teman-teman. Bisa tuh kita bisa nge-track kejahatan di sini 250 meter dari kita, 500 meter dari kita, penjara pakai H 111 meter. Oke, siap. Aplikasi yang menarik. Seandainya ada di dunia nyata, pasti ongkirnya gede. Ya. Kalau ada di dunia nyata, pasti ongkirnya gede. Enzo, teman-teman. Karena sudah malam, sudah jam 10:03, gue harus save state. Enggak ada save manual cuy. Nih gue save manual deh. Iya deh, save manual. Oke, udah save ya. Oke teman-teman, karena sudah malam, berhubung sudah malam dan besok kalian akan menghadapi hari yang kejam, alias hari Senin. Sama sih gue juga ya. Bukan kalian doang guys. Ntar gue kecilin dulu volumenya biar tidak tertutup suara gue. Enzo teman-teman. Terima kasih banyak kalian yang udah mampir, yang udah like, yang udah share, yang udah subscribe channel gue teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan teman-teman. Jangan dicontoh yang buruknya, silakan contoh yang baiknya teman-teman. Mohon maaf juga yang tidak terbaca chatnya, tidak terbaca namanya teman-teman, karena mata saya tidak secepat mata kalong dan elang. Oke teman-teman. So ya, di episode pertama ini kita mengetahui berbagai macam hal. Pertama, Peter Parker itu libur selama 1 minggu teman-teman. 1 minggu kita menjaga sendiri sebagai Miles Morales. Terus juga Genki menciptakan sebuah aplikasi ya teman-teman, yaitu adalah Ojol Spidey. Terus ada organisasi-organisasi yang mulai mencurigakan ya, dari Nuform, apa gitu, Rufus, apa dah tuh namanya itu. Gue lupa dah tuh namanya. Dan paman kita tersayang, Aaron Davis ya, mengetahui bahwa kita adalah seorang Spider-Man, muka lu bau cabe Spider-Man. Apa yang terjadi? Apa yang akan kita saksikan berikutnya bersama Miles Morales? Kita tunggu di episode selanjutnya. W viewers, W stream, W streamers. And don't forget to stay with Martial Family Forever teman-teman. Martial Family Forever, let's go. Oke teman-teman. So, kata sandinya apa teman-teman? Perlu kata sandi gak nih? Nama channel keduamu apa bang? Mau tau aja kamu Ricky. Kata sandinya apa guys? Ding. Ntar ya. Kata sandinya apa teman-teman? Ntar dulu. Kata sandinya, oke, kata sandinya deng kata Rikim, deng kata Nuyuy. Oke, siap. Let's go guys, let's go. Bocor anjay, sorry. Channel kedua gua bocor anjay. Oh my god. Channel kedua gue bocor. Rizky, tolong tambal Rizky ya. Channel kedua saya bocor ya. Gue lupa kalau gue display capture. Allahumma sholli ala Muhammad. See you next stream. Bye bye. Bye bye.
Channel gue bocor. Gue lupa kalau facecam yang full tuh gue display capture. Kalau yang apa namanya? Yang ke samping kiri, channel facecam gue samping kiri tuh udah nggak display capture. Channelnya pokoknya rahasia. Iya. Deng 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 deng.